Order for at say, and necessary no share. Many I will what men soup. Men ma wabamu na me bro adrubi. Edru ame tono na board ni ye na nso nisika na edeto. Panin bi transe. Ni e fa ne nyansani pa. E fa ne King Solomon. Sa panin mo ewi asisika wanya na obi nya bi mro so besi ne. Na ene nyansan so emu do. Na on na ka asem bi se men kan che on day. Or say as you think so shall you be. On secret odi nya no ho. Secret odi nya nyansan ne say kwan ofa so dwene no. Sa ena obayo. Maybe it is time you take a pen and paper and start asking yourself, what is it that you want for your life? Emre do ese ultimate transfer na obu component bi say e dey na me pe e ma mabrabo. E dey na me pese mabrabo eyo. E dey na me pese ma wade eyo. Why na me pese me dey na bubura. E dey na me pese me ya na brabo mu. Na be na me gidi se metima ayo amene bagie. Emra obi sa ansem we tie eni bi o wadwe mu na ka che o se. Nyama metima ayo beboa me no. Ene se me shift my attention from nyama ema manenje. To nyama be hye me nkuran. Se me yi ma adwene afri nyama ebomu abamu. Na ma ka nsem a ebe hye me nkuran. Besides, decide to shift your attention from the things that are making you happy to those that can bring you peace of mind and happiness. Decide to start living your life in your mind. When you come mind there, it be friend wakra and a soul. Now wakra no, ni ma mi ansa na ejira so. Ene adwene empo wope ene watenka. Wonu wakra no enti wakra no bebra ene adwene atenka ene wope a wode nyoma. Wakra no bedi nkunimu a adwene wo pa ode na oye ene atenka na adwene bi abadwene na be kenya atenka bi ne kenya sa me pese me koyo onipa bi ani wa waye bibia wani ka anwene ho onipa bi ani wa waye bibia amfati mu pokane na oti mu po e kenya atenka na e kenya wo pe na de wo pa akoya de enti wo kra atosia mensuro anapa bia wo so de a pagya wo ne na pagya wadwene and focus your energy on what you want for yourself. You are in the wrong place. Focus on what you want to come out with. You are suffering. Don't focus on what you are suffering from. Focus on where you want to get to. Yeah, Mitaka say, don't think about what you are going through. Think about what you are going to. Men you know ma wo nemu semri no. Na dwe baby a wo ko ho. E bia na wo di hia, ye na hia we ye o, ene dabi ana wo yade, ye yade be kumi o dabi. Me ho to me ba mapo mu tre me ba menye eduru be kenya ame wo ho wo dwe sa dwen we a en kenya eba watenka mu na ma wo pe e kenya e ma akopa de pa. What you believe you achieve, what you believe you attract. Ade bi abagie die no wo twa ne mfoni wo wane so e fa ne visualization na ade bi abavisualize no eba mu ma ayemra. It's a law of life. The law of attraction works just like the law of gravitation. Once what to ade ekosoro a ebesa aba from meboa. Saa so na wodwe adwen pa a san beto wanim. E na adwen adwen fi a beto wanim. Wodwene adwen a Kenya wo a beto wanim. E na wodwen abomfi adwen no ohia na yade adwen beto wanim. Anapa bia na anapa a wasori ana bia wotemi bia say wiasa ade asa. Ma adwen abadwen no enye ade be Kenya wo gidie. Na gidie e Kenya mfoni abetwa wa adwen proso na kwabrabo mu na gina abrabo mu se osrani me sua no me ma me kura bi frɛ me din bi se me de me nsem fata ni oya ne se ode gidie bi to ma adwen proso wo ho wo de you good for nothing wo de you good for nothing ode to ma adwen proso ka me gitu mu a kanya me ne na emu na me ma me ebehu me na me ma me so sisa ma adwen wo se wo de wo sombo wo de wo your mama me ma me Kenya matenka e Kenya me gidie sisa gidie na me ma me kura ne to ma adwen proso no na ampa ni oka na me de akire ene me ne se osisa ne ka kire wo no na kan the opposite of the ka kire wo na wo gidie sisa. When your belief system changes, your attitude changes. Attitude changes, your behavior changes. Well, no, so gidie a wo gifa ho no
media me mama me catch him say new you are great what the otebrofo and maybe police will be by a few who can't perform no jai some be omachi na etuchi na me na ka say a post will be by say be chief you for no whom akwada keto na me 2 years me hwe brofo bu na police say akwada any ma de na post for the sound achi me brofo ka na me nim ba me kan say mo nyina de hye me kran e kire me say me your mama and na ma me hu say me kasa e ma post for eja ne obaye na me kasa betima sakra manfo me ma me sisa gidia me ma me kra ne to ma dwe mo say me de me nsem fata no enti gidie ekenya empo emfoni abetwa go adwen pro so ye fe na attitude na otwa mfoni go adwen pro so a ebe kenya ne ya ye fe na behavior enti na de me bisa say if you believe you are strong you be strong. If you believe you are healthy you be healthy. If you believe you are good you be good. Whatever situation you are in, do not let the situation define what you believe. What you want to become should define what you believe. Tibie bi a wo mu no, men no nkyere adwene abadwene. Na mom ne apese okomu no na be kyere ne abadwene. Oh, tibie a wo mu no, it is likely you might think negative. It's likely you think so enye. Do not focus your thoughts on that. Na adwene be bi apese okoho. It's adwene ene ebe kenya wo. No one can live beyond their thoughts. No one can live beyond their emotions. No one can live beyond their attitude and beliefs. Onipa bia ni ho a obetimi amana na baba ayesonko esina adwene awodwene ho. Onipa bia ni ho a amana baba ayesonko esina tenka awakanya no ho. Eno onipa bia so ni ho obetimi na baba ayesonko esine nyoma ogidie ho. Ena obia ni ho obetimi amana baba ayesonko esine nyoma waje atumu se ebebem ho. Nya abegya tumu no ena abrabo ebebem amawo. Human beings, we can alter our life by altering our thoughts. We can alter our lives by altering our emotions. Ebi awuda tenka omuni awuda tenka abonfia tenka enye yi awuda de amiyo okumiyo sa tenka no a wodwene no. Se wodwene adwen papa obekenya atenka foforo na abrabo asesa. Me say we alter our lives by altering our thoughts. We alter our lives by altering our emotions. And we alter our lives by altering our beliefs. And you can alter your life by altering your attitude. To abrabo nko yi anye ohiemo a wo to ye. Aba nko yi anye ebia obi a wo dan na obi anan wo. Abrabo nko yi enye empo awade awo mu. Na empo awade atete ampansam a ene awafo na adwen amodwen fa mo ho. Ene adwen a wo mutim amode bubura. Ene empo atenka mo kanya na napa ne awiana nwumre. Ene empo susu ya mususu fa mo ho. Ene mo ne se mo sesa adwen amodwen fa mo ho. Mo sa atenka mo ma mo ho a na mo sesa susu ya mo ma mo ho a mo sesa mo ne ye na abrabo ebe yi wo ton ade wo kwa adwuma wabre obu afu ko tan no beto ne sa suba no e wa adwene awodwene sakramu na fase de etsa odwa achi de tie bia no obe atrata wono so ene je wono ho like attracts like adwempa atwi adwempa eben wo adwempa atwi ni papa eben wo adwemfi epam ni papa na odi ni pabone na eben wo wo tira meka na ase adwempa atwi ni yepa ebrewo na atwi ni papa ebaw na adwemfi atwi ni pafi na epam ni papa like attracts like thoughts are attractions yeah ofo say adwene yankopon de makwa ono be wi ase kwa adwene no di kan adwene ye say mama nye we odwene nti adwene mu oduye to ba adwene ya na wasfa adwene say adwene amedwene eye sumu adwene na eye han mu adwene eye sumu adwene jato eye adwene ye abufuo antinkafi eye adwene ya bomfiayo eye adwene ye empo etimodne entro ene otan ene bone a fatu ba bi na adwene ye odo adwene hu twa adwene ye empo papayo ena adwene a ekenya wo ma wonyanya nsa akwan na fa bubura na bo so abrabo no ensaida abusia meja hawate na me dese wodo afidie to Adom TV ehwe me onyame ankoso nhira na adepache yen na Adom don yen ye hye Adom TV a ye be san di nkomo mama me na eja wo be kampedu ase na me nda Babs Abdullahi so ase na me nda Priscilla so ase
I mean na camera for ejina camera che twa me na MC a na sound for nyina ase woni onyame antina Mayemma munyina chene mu akwa bason confirm Adom TV Badwam dwumade so ni teko tego yada wase papa ye de bia woka de ekire ye ne ya me sure ne so de ne yafa ato yem koto dwum tini awie ne saa no nsia so abo ensamasi ye mamu no de de bi bro ne yetodwa wo mu bi ya wo betini nanan makuafo wo modo mmako stress aban me so wasene se be ya mmako ahodo no ometimi aduadua bi ye de mu nsam no so ebebra mo adehye bi a wo mote ben mia ahodo abagra ye bi ha adwene wo ho pa wo mu firi ho a wo so wo mu firi ho eno ne nsem bi na no pay me de bro Adom TV Badwam kase Facebook/Adom TV kase no wo ho Go TV 176 DSTV 280 medin afia amankwa tamaklo afia ni DMT se den nsem ni chiremo ankasa etie nanan makuafo a womo edo meko womo ese aban maso won wasen se be yombetimi adua meko ahodo ni nyina bie ne no so emfaso aba na we no CSIR Crop Research Institute for ena ehunu se meko no ye wono ahodo ne no na akuafo edo meko kire se wombetimi aye ne nyina mu no gisa aban no so wasene Adom TV eto so moko aba omde aba ye beji atom sesi eye moko a chese ene broni beka se weather efa ene ye ha sede ye mframa ana sede ye wiemu ehyewote no moko aba sesi etimi ewiemu ehyew no pa ma odua yade enche no ebeboa ama ye edi aba efri se first ne edua moko no a wo bete ye kase regis wo bete regis ne be 10 no na wunya ahwe ene moko foforo abai wote first wo bete 10 ena benya rubber no kwakuni ma ene wote 5 a na rubber kwakuna yema yes ka ye hiamu afiri abanwo chese adwuma ne yepe ku adwuma ne ye adwuma ye bo waye nanso ye na edu ba bi na agye agu afiri ye san sika ne nema ye hia ye ntumi nye ninti no na ma nema berebere agigu ewo ye ho yesra mwa efiri abanwo se brekunfo a ye mako ewo brekun no ontene ne sakese wo ye nso no mra meso ye mu no mwaye Dr. Michael Kwabena Osei editu just say the prempi ya ne ya yemfa akuafo market players and all stakeholders enka ho nti obewie a obe release no yenso variety mu yi mayento akase no so na yenkonsam foforo emu na white voter entemu ehonomo honase ebie bagredam no a ya na ebu edefa honom ne ade hye bi etete samiaye no Boko West Mensi no emu na koba se bagredam no ye bie atomo no wo nso ho na enkofo ha bia emma no wo nso ho fi so mu ni ba bia akohwa no wo matena Adom TV kase etwaso Badwam Africa Limited a company a fried or cooking oil or fried or na winim na Mayento akase no so facha mimom na ye de bagrede no so ebebro wo akire na ye de mo konsam foforo mu dia concern second hand dealers association Ghana omubu afu aban ni ye papa visa aban no adwene se second hand niema ye krafru nkofo de so bo my Ghana mu no ye betum ana ye betwam kra wo memo Adom TV ekwo won santwofo nhyiam di ase etwaso ya krado se ye ne betenase na ya kyerɛkyerɛ ne ye concern mu na afa de beye bia no ye no mo aka so omo anto nsa mfrɛ no mo koso ka se twa no mo betwamu a ye be koso aye demonstration and ye 1 year demonstration because anya sa e be affect o mamu ni nyina me wogide se mo wa ha dodo no a wo second hand woni dem ensai ye emprawo enye wo hwe endi se ye nyina ya nkan ya ho amom ene mo nsantwerofo ne oman ni nyina nsole a o mbetwam energy commission for so anya de se wo ma ba be hwe ene ma ye de ye ton no omumayo omumma me hunu ne ma ye ton no en cheke enhunu se ene ma ye ton no home use ne ma no the consumption wo form omunye sa research no se sia no se wo meeting na ye chairman call ye no pictures a omu show wo hono no plasma da ena omu show ye ye nyusu biem ebi magana ha biem
ɛne no mu isuo mu de yɛyɛ ekuo no dɔmfrɛfoɔ yɛ aboakyewa ɔbɛn ɛde tuda sɛ deɛ Ghana man panyin ɛne ne mpanyimfoɔ pɛ sɛ wɔyɛ ne deɛ ɛnya deɛ sɛ wɔn gye wɔsan sɛ adwuma a wɔyɛ no ɛno mu no wɔn abusuafoɔ adididi a wɔntimi ngya yɛ adwuma no Ematan yentimi nyai adwuma wei enko sabi enko tutu bra yentimi nti ya hu sim si akoya memasam enti ne atu ya hu asi wo se ye beto home use niema ye toyin mame enya bola wa akasa me no gya he obekasa ofie kura uyusu bi eye bola enya bola enti ne atu ya hu asi wo se ye mpene so emom magu ya adwuma ayeye because enu an ye dididi Mayento so na yen konsem foforo mu a public basic schools ahodoɔ no enche na wɔmo enkrata wɔmo ebekenkan ye no wɔn so wɔn sɛ tumi aka sɛ bɛyɛ betumi aboa ama adesua ne adekyɛ so ayɛ akɔnɔ ɔsɔfoɔ anasa so yɛ hwɛ education so kasamafoɔ kwasikwaten ɛna de sansemi etudwa because textbooks now are ready. Now you out to say ministry now take delivery of over 3 million, almost 4 million textbooks. In your new USAID for at the base and famwa, especially with regards to the Gallop schools. Already so my media for your communicating mama say contract and contract sign no. I think somewhere ending of September no. So they are bound within the terms of the contracts on more supply books no. One more print TV. A lot of them no one more distribution at regional level, district level so minimum schools should be brave or even as at now no district no so facilities books na kondi acha Tuesday one baby you know na majority of the schools no ebienya nyina mo no dwemtenani a woda coalition of concerned teachers Ghana no Ken Ali Awudu e de atoja se so wonum koduru school ho no mo na sadesuafo no wonya textbooks a wodi besua de a ebema akyerefo no ani age say e free ne ekosi next week Tuesday maybe school there enye kwan bia Saba say maaye say drew school numu say endru Tuesday be school a yebehu ma de kan ni say ye de akon tokwa obeye mfie miense ko mfie nani ya bre ma so si abade a e de yame ase say aba Amansia Central Education Directorate no edenhyehyɛ egu form na watumi akyerɛkyerɛ ana wɔdentete ama wakyerɛkyerɛfoɔ no sɛbɛyɛ wɔn so betumi aboa BC yɛsuafoɔ a wɔn ɛba bɛtwerɛ nsɔhwɛ yi na wɔn ahunu atwerɛ a ansa ne yie ama nkonimdie nso ayɛ wɔn deɛ awie yɛbrem Adom TV ɛtoa so Sesia no taya na sɛ anamontu a ɛyɛ directorate etu no sɛ ɛyɛ director education director etu no sɛ yɛpɛ yɛyɛ training workshop Emma JHS teachers no because say no nkwa no kwatron so the teacher for na prepare wo the teacher ni no kwatira kora na de no onim ne so wo kyerɛ nkora na eno so e de how ba enti yehu ni say the teachers no do na anye examiners enti no adum bia kwara no twa anye se wo kwatron so no nkwa se wo kwatro enso hwe ne wo nyema bia nkora no hia so mo twro enti be say de akyerɛ for no fa sa entity enu mu na omu yama musa training so mu wi a na yasan ye second mock e de ama wo mti saa yi na ye honorable MP ene honorable DC ajatum say obefa ho ka mock di kan ye na honorable MP na fa ho ka ya man kwa na wi ndi say no saa adwumadi ameka say be kyerɛ for e don be fa sanity mu so no ya honorable MP so I ready say obefa ka no nti wi a na say second mock I say sanche nti di teacher for ni fa mu no enya insunsan so papa e wo enso hwe na mkwa kwatro ne so ansa na nkwa ntima kwatro nso hwe no e busumi du no mu afi ye di nkora eye 1310 e na kwatro nso hwe no ne mu 723 eye emema ana 587 eye ema nti afi nkora eye Amazon Central omukwa kwatro BC no do nyina no eye 1310 Adom TV Badwam kase no pay na ugiso ehwe na Ghana yesi ehwe ni mo se 2 million tourists die yede ebeka de wo ho edada no na kwa be no mo fa so ayenti ne ya America say yen tourist site ahodo no wo mo ede hyehye egu na kwan so se be ya kwansere adwuma so ebe ya kono obia won krom a wote Ghana obeba wo behwe bi wo ogidie se wo sa kwan so no beboa amiesi kasem so ejina ne nai so ena yeshia wa ha yebe launche sensitization ana defru bo a yebe bo akire omo a ehwe tourist site no so no se ya yemra emra no ebeboa
ɛma tourist site adwuma no ana yɛn tourism adwuma no ayɛ kɛse etia wɔ sɛ yɛma omunya knowledge no yɛkyerɛ mo how to go around things na generally no yɛhia samra ifiri sɛ mpempi no obi wɔ site no no ane de but asemba ɔyɛ mfomso ane ebisa aban nti ayɛ mra ɛbɛboa ma saa gap na ɛda hɔ no etumi afi hɔ Abidjaku a wɔnom ɛhwɛ trade industry and tourism so wɔnom dwemtenani abedi akyiri Alexander Kwesiakwa ekɔ dwumadie ase bi a wɔno nso de ne nsɛm bi ɛto dwa obi nso bɛba woman mu so ɔba bɛhwɛ nneɛma a wowɔ ne ade a wohia mmara ɛne nhyehyɛe bi a bɛba nipa no enya ahotosoɔ sɛ bea a wɔba no sɛbe wɔba bɛhu deɛ wo so ohu na wɔkɔ a wɔn so akɔnya bi aka wɔn ba a wɔn de sika kɛseɛ na ɛba ɛwɔ sɛ yɛte ne ɔmo pɛ n'ase ɛwɔ sɛ yɛte nneɛma a ehia no ase sɛde bɛyɛ a yɛyɛ mmara no a yɛbɛhunu nhyehyɛ a ɛbɛyɛ na ma mmara no akɔntɛm na ɔmo nso bɛnya nyinasoɔ ɛtumi de ato dwa ma n'ahyɛ nkurɔfoɔ nkuran Adubiase hene ogu ahia oduro penny prenkran se wono te ase pa de na sase so no small scale mining de won so so ho efise bi ma ekura de wate ne de wahunu e won krofo de so no enhwe ni enye sese kwa ibretuo mu ene nsuwonsuwo nti wote ase se hene e wa adubiase ne de ompene e ma bibia ti sei e ma ho Yajia wo na eya broso kwaye kakra aka wo ha me ne me nananom ne madehye ye bedidi so nso masa akwa akofa krata base mu ba betutu agudie wo edibiase ana ni edibiase kremu regional minister wadawoma enye se mefa enidie ni obuo e ma aban nanso me de fa oso se ni edibiase kremu de galamse enya de a me Simon Osemensa eya santimantam soafo ene nananom hia ya wodi to dwa se enhyehyɛ yegu akwan mu a wode hwɛ se galamse ya sisi adopese otu ase etu bi twakra ye fansuo bi nso te sɛ oda ye bɛfa baabi a oda fi no wɔ no ne ɔpɛmpɛ ya de si baabi a oda no ɛkɔbɔ ofin mu ye yɛ sansuo nyina wi a ye twɛn bɛ na wɔtwemienu kwa bosomia ni asa akofa so se obi wo ensuo bi a eba bo san so emu a ye bi wo mu a se ba bi a ensuo ni sia no ho na no sia trade ensuo no ni a ni bar fi ho ni se ya eni ba bosomi nyensa kwa bosomi sia no ensuo no Internal Audit Unit, Warbroken West District Assembly, NNA, Yabo Mabaso, Best Internal Audit Unit, Emma Metropolitan Municipal District Assemblies, Category 2021, a fee auditing year no more. Adom TV, Cassie, Etwaso. Chese wadwene no kra ba ya say baby a wo hye die wo hye chichi enti nya de bibi bi say ebi be ka won sada na me hye mu nyina mu kra ne say monkoso nye madwuma pa na dakrubi enye den a ebi be somoso owie na osa ede adesrede to wona woni wondi dwuma nyina anim se wonyere wo ho enye dwuma emfamoa se de be ya internal audit service bill a edamra hye bedwam na mra hye bedwafo ebebobo ho no se ba abonten na so wagitumu a ebeboa ama won dwumadie no akosoro na nkunimdie te se bebre abeka ho report no so ya twerɛ wie no kra na ya send e akwa wie no na yenwie e wo se ye follow ups e wo report no ho me yehu se ne ya hye wo report na say afutu a ye management say omonhwe na omo endi so no ye follow up management no so ayenye no so na Adom TV bedwam kase anope na ha ne bema kwan na medini nyina asie nyame hwɛ say ya wo hwɛ ye de adu so no yenwie de bonkrata na ye krado online so ahodo stories no ahodo no aye ready ti kwasi nsia ewo ha anopa me mana che e mana kwa ba kwasi anopa me mo ache bejo so afia wata ye me fe boko de edase ebusuafo no so ho ye ami adom ye de nyame ade achi ye die ye de nyame ase unni hwe de oba kan say rade edase because we die one sorry oh yeah yeah ni obi e nya ne se ne nya ne sa yeah it is nyame adom aboa ye na wo frɛ na dɔfo no wa frɛ me ne mabusua
ene ya hwefo ene multimedia ya client ni adwuma efuo nyina e de na akọ bisa biemu de aka nyi ode be maye sure ti de hian se ye be ye de ese no ti wo ye no no so de ode ka ho no na ode ka ye ho ti ye ko ye ni mu an kwasi mi ni problem efia de nyame ase na o last but two stories na atwe ma adwen de asi Aisha ho anasemi so aha na ewiase de so ma no kredi di wani mu a efia yebe kukura wunsuro sa na hukratan enane bese nansani ena efia me mpanifo bi adi nkomo wo Asante Mantem panipa ba ko a meka se nura me di nkomo bibinti minti mfani din entudwa is also a national security operative. In fact, ebrebi atwum wona na eye Ashanti Regional Security Liaison Officer. O se nyo no nkwa na yapa na mana call. Ayo. Na efia Asha hwana sem na no ka chem se. Yedi ka che ne first one, panikro ya na frame ka chem so nkusiaga. And I thought it was a joke. The kind of support Aisha Juan wo ye memu han. Osu yi mampenia even no minister. Sir. On that kind of support. Ono ho no. Yes. The kind of echita pa ya chichire. E dia suadi Aisha Juan echina. Uyi mampenia no minister. Ana wo memu wo sa echita no. But if you him, Aisha wana sebu nyina de ba ko pena etwetwe maso kakra. Aisha wan ba o memu somewhere 2005 na oye in and out. Oba no okọ bia be say 3 months, 6 months no okọ but if 2007 akasa na o sha sebhye o che kakra e wo Ghana. Wo hwe eniema esi Aisha wan aye. Ya enya amanfo na yes but o man na kasa mpanfo to na mo no mo ka eniema waye e de a kire yen na wo hwe ba bia si Aisha ho anti dwuma de bebre a eya Asante Mantem a na ma ne ya awreho especially adanse empotemo efia no pai ma de se de nyina e ba akopɛ Mesre na nanam ayefo ye wo mai Asante Mantem mo de hia kwasinsia sabi nyese mani na etra mani nto na mo mesre bonim ne kasa kakra no pai ese sabi anya no sabi abru sabi okronto se Aisha wona betena Ghana aba bedi Ghana dream say ewo ye tsase fomo gudie tuo ho na se emu fadodo na wa Asante Mantem dia mestra na mayefo ye wo Asante Mantem anya hwe krafia wo se mesre se opemso we de nana wona na mesre wonim kasa mesre wada se kamemba kwasinsi amenko a opemso mesre tibedwekuo ne yenye hwemu Asante Mantem ni enwuru na nama yemfo a galamse ekoso masase so ya ebia buapayo sikapenti waye hwan amane koso evia asema na okanya Asante Mantem a ohina no akaso wa mprema galamse nkoso na sase so no yes so imisi wananama yemfu bi omo Asante Mantem a wodi wona yesi from even before the demise of official mine or the same thing. So what you see the galamse nkoso ne enkoso china. Etie wa himfo betim bi wona yesi from say dia. How come say adanse potem wo de? I shall want to ko di sam enfidudu we aye galamse ewo ho. Napem so slow Asante Mawura otiska kokko akonya kese so nana slow biem
kayentu menhia nkrase na so akora ba bia ya ba bedru ba bia santeman galamsey etuo no ekeka kono akora so wa ma wo nan so a ebe ya asem dia mayen tino ma ne sere nyina no pen no ese anya hwe kora at least menhia enkeka no wo saade we na wo mpe bedwako be ne anya hwe mu ne ehunu se ahemfo ben na wo adanse mpatamu a atna sia ye hwan ama galamsey akoso ana ahyawan ade 2 IGP mbiso wasemo eye no kure se ahyawan na owo police fo a ebo no ban men kan se ma ne konko wie se eye bone so be police fo ma na bo ho ban because Ghana mamra ma ho kwai kakra obotom na so free se unkwa edansani ni abetimi akọ police for anampo sometimes abetimi akọ soldier for ni ape bambo de amount. But the question is bambo na ahyawan eje no de yeden sa police for na edi ahyawan echi ebo no ban no IGP patcho mon kom records especially Ashanti region sa bambo na ede ma ahyawan no mon check records na eye die benti na man sa bambo no de yeden ya ni akane sa wo de obetimi adi akọ wo de obetimi adi akọ ena no abrante bi MZF asem ni so ahwe abrante yi simple can abrante otayi epase no ka asem but utie asa akudie wo se krom ha kromani ni ho nya asem a ye chi kromani ni tum ni ajo wo ne se kọ na de o mfiri a eni kromani ni be ka fi asem sabi na ekoso ye chi Ghana fo eso mo ye galamsey etum ye sentence binom bo wo ba ye so ne de wonko hwe afia Rosewood ye wo esement fedomantem woka eye furniture ye wo dem ane board den pa ne de sisi office ni ade ade a ne ne board den pa no eye Rosewood ne de ye twafiri ye maimu ye de akọ China no makọ akọye e de aba abeto amaye in dollars. Rosewood, some of them it take about 20 to 40 years in a year. Ye ba China for be krom hadom ba ko bi akọ China so say friend once ah ni etwa ni e de kọ ade anopai fia mami bakajo se bitumra be tresie July 19 2017 citynews.com I publish ADB implementation of anti-galamsey plan to cost $150 million Ethiopia is sinking over $100 million in the fight against corruption. You sound say assessment net to say over $100 million and I go into the fight against corruption. You say your home you say so what has been the end result of this? Sikase ya akwa when ye nimpefe baby ade no ekoso ade ene to ma yankasa se ya fane si ensam se ye bedi yankasa ye ho abro ade ti yankasa ya fatu ye ho to se yankasa ye man ye be ma owo aba be se no galamsey nya ba afia no krope o me se me se owo ba be galamsey de ka Ghana ni nye owo ba be galamsey o ye ba de ke ba Ghana fo nye tuma mpanifo da bia ka asemwe die ntia ema nkrofo ebu emra eye respect si e pese pepe ye ekoso se uyo ohene uye mampani uye swafo uye mrashedwani na ulu sa respect we ya o manfo beto so atua me kabie so uye mampani uye ohene ema wadwenya o da so nkrofo suro eyobuo ene pepe ye pese ye adwuma ye mamuntia
Never deceive yourself. Say me man force me. A day bedru abeguna mo no. O meto so atua. It doesn't matter the kind of hene ya wo ye. Ubedwane wona mu America. Yensiese ye man fama nchirima. Se susuam pass ye se ye bibi de agya nchirima. And I shall ho asem na fie ka. If I see you close down the business. Obi odi akire bia so nim se nkosiaga. Na nya nwa se ekochi Aisha ho first time na attorney general fa ekwadu nkobo na immigration laws on kwadu bon de bon ye jagalam se ne so wo ye. And it took occupy Ghana. And the trade craft come attorney general say masa. Satan kwada je na gofre bu adam kwa deputy. Ma me na na wo. Osma be be. The chronic chi Aisha ho am enya immigration accept. Ansa na ye kwa kwosesa kwadu bo ye di tia Aisha ho. Who are the powers behind Aisha 1? Umiyehwe ne ye ne manfo ebuafuye. If you online is saying online meba adomonline.com na me de apomuden na mbo ho nkomo so apomuden ho ye pa we okay ti anopa me busa so anopa no munsuo first thing they also ye no sorry anopa no no munsuo se be flash out niema bi enye bia no kra no munsuo na etimi ma wo se bia anopa de enchin ja wa nine fine one munsuo more first of Johnson ni enye fancy as a orange color bisa say as a white bi kakra and it just say oh bo ho ban kidneys no oh bo ho ban asase mu ehu hia opa na wo depression na che wo man mu asobeshi kwesi me da se eti ba memra adomonline.com the wani mo hanie NYACEO calls for support for women football in Ghana nti ene no bro for kwa be na fa support ya mumia support ya hu na entumi emwansam foforo mu so si Big Stone Mining Company ownership case the inside story ene from agudie to ho nsem ye eno so the inside story the wo eno no ora ho sama asai pue ene day so ye another Apiate explosion victim dies mo ya ye otimu so wa abre hey we are sinyankopon wa ma refie pa ade we see ye pa ebusuam nkoso ana mon kafra wate mo manyenya prakro num ne ade ebepem sa bre no se na wo video mu tie no se wo fa mu bia enye te se de na te kane no tie awrade ema mo ahoden na mo wayare sabia sa bre so awrade enum apomode adwumafo ni nyansa ontime hwem mo hontime nya dene na ban so de wo ye de aboa wo mo dan sie no so na ni die kwan so mo bakeka wo mo ho na o manya ba bi asie na we de enye obi anfom so eye atorenchem na aba enti yo manu aye dene de na so ba bi o mbedam ene wo mo de ma no ni die kwan so na ja mo keka mo ho se de mo ye no nsem foforo mu so akora bi na akoda mpe na to ba bi na masaman ene ho so sa asem no esiye enti oba adomonline.com wani mo ha na yesi ECG apologizes to prepaid customers. Sorry, when no apologizes to the customers be ya yellow phone and say general yenankasa general mu a ekofo bi so top prepaid if you be akodu fie no origu so em say any even a second impo obeko na asa o vendor no was sabe pepe na me turn dem a wo I think say enu ho na montuo na akra me read what has said the Electricity Company of Ghana has apologized for the inconveniences some customers have experienced since the implementation of the PURC approved tariff. Mu increase ye no. Or how be abemu. Ene ya num say am ne ana ne say bu ya faso anti apology no a hwinzi. Omo refine, omo increase my ye. Because me dey ya me dey say me no mpese medical to me week end of a week bi arma to aguso. No turn kakra just say it won't share that monitor. Money, yeah, me kohwe say woso, but just that ensa and me who say okay, me do good so no and check ti say me ka ho nti we de enya apology ya je atomo de na so hu aka de no because they say mo hu nim say bibia ye den nti say ampa say ya boka mo refine de ya ba mo tutungu so na no kra wo ya kra wo hu enti some from so who is using Ghana's presidential jet in France. Honorable kuja to a black one ebusa sa question no
nti ye no eho asem eno no police recover missing Elembele excavator no DCE 3 others arrested. Hey, mom Ghana hapa so de. They say me mu aten but the year titie sasa na tie pa de nipa bi wakokodro. Sasa na tie de a. Timima excavator yira. Na yira no kra mpo nso kra no de we tie ne se de wo kasa bebre na so achese. Ngongunan ene ye ka no yesi nipa no de asem no towa. Ugine mu asa wo ka bi ma wo su no wo yese ono ahwene ye. Sasa wono kra na etachiri o tiachira o miemia na emamu yasam no sese mi hunu because the police phone so can evidence yakwachi DC ni the DCD kan ye chese excavator o man besie mayira o ti wa wachi serious o you say woman nearly lost finger after wearing fiance's promise ring. They no dey ashemu. Munya careful because okay Adom ye kase bi e wo central region ho ba mpese me bodin no. Obi yi boys bi okofa obi ka wa share. Minim dia akwakosie sene nya atio sa de ye o. Erade hu ye mobo he. Wa promise no. Afi be wie kwotene nsa. Profo di boni o. Ti ho asem ni ebra myjoyonline.com. But if you are daily guide about Qatar and so and to also Elembela Semno also the ACP Doji Haji Enfoni about say Elembele police chief fired over missing excavators. Bahama jobs IMF. Ghanaians warn over looming attacks in South Africa. Xenophobic attack in Asasta TBM. Aisha wants businesses closed down. Daily guide. Any other ban no pay no. The new crusade guide about Qatar and so any other Ghana man pen na Ado dan kwa Akufo Addo phone about say Ghana's economy will bounce back stronger Akufo Addo and I can see him. AG petition to fix big stone mining company confusion. Francopat CEO cited in La Bianca ordeal. The new statesman and so any Ghanaian in South Africa warned. It will be South Africa if you know shall say born kokose ma on temp release na Ghana at the buy yeah so mo hwa mo hu yie na so kra ye de asema enwen mama omo say kromanfo agi omo Matthias ye ne ma no kra so omo say fia Africa nyina wo pe mema ya kwadwofo a South Africa mema o de wo amon pebre 1 they are the same people ena ekutia amanfo bisa so nyuma be no say amanfo oje barbering saloon ye no enya abaye adwuma afia utu krom na nya bosia kakra betim de bi aye bi no obi free Ghana akwa watu tinimo mu enya kakra de bi barbering shop oba bi e ka ne banku wo South Africa Pretoria ba bi no onte ase e na amanfo kɔ ne sokoto ne niema e na ho na ye yeti etomoji adwuma be no age Ghana High Commission, okay, Pretoria, the no. Liz Truss elected, okay, Prime Minister, so, UK for also your Prime Minister, Ufro. You also may hear him, Ghana. DC 3 others are arrested by police over missing excavators. Ghanaian Times, the Bokata, so, and interview. And na, yenina, the Bonkrata, no, ne, online stories, and so, no paid, no paper review, no, near Geno. Yemfa, and see her. You may dear no, dear fee, and Yashas, your face, no, other kind of Yada say emwakwa ba mo Facebook no yada mo si bebre de edu so no agudie mo nsam kejiwa nankasa ewe kese edu body yada to so na afia fisem ene fashion 101 enso be bende ya ese ota hwe bi so atiase wi ampensem mu nso ato so nti yakwa ba Kwaba at the Badwam TV so and Badwam na wotwe and na so yen hwensem ekoso agudie mu ana bibire la de se fata se otena no pa bia aboabo na ye de abro ne ade a sedimon gel and roll on pin bia sedimon gel and roll on pay
my director president anyway searching said more now what ya dore na nim za no o se ne kon na yiti anyway say twon set more gel and roll on and what the found to say something is happening this is the gay boy there is something going down like I said set more gel and roll on no it's going down and I pay make am for the am drugs to be also percent more yes some can want to pay now G-Fast mixture so more ban why be mu na obi mo why be me mu yes G-Fast mixture na OneExpert.com and na de mu down na ye dan Tottenham e be fa na ye dan na Bayern Munich e be gum na ye dan na pleasing for no na Barca be bomb more than 2 goals oh na I say I don't know mu that one na so do hu jim I ask no be winning so it you down what you have left yourself but catch it and Europa League matches, Conference League games, constantly for who Jim Nani Pan Sasha, OneExpert.com, one Austin so with this can be pretty good bottom. Tifa who Jim Nia, but Macanisano, Yanko Bonremo, and share the Kosovo UEFA Champions League in Moanra, yeah, share a match day 1 match Sakayano. At the Efi Hormo and I asked some sort of Bogumono na the man Kudus Mohammed and a man of the match beautiful goal na Ghana brand here Kudus Mohammed Eshe na eno Edanchanya Kopie Mohammed kan che Barcelona e win by 5-1 so na Napoli eche Liverpool born kan 9 Liverpool team back so match na both team to score and ebebo eti team say yes bo simple kran na no other games e ba so no actually kufu ya mongrem oh I know any matches I would want to be a course so but Bayern Munich boy Inter Milan 2-0 Eintracht Frankfurt Sporting Lisbon born is 3 Tottenham winning 2-0 by Olympique Marseille Atletico Madrid about Porto by 2-1 and only matches I course so and OneExpert.com catching Arsenal wait me at this career go bottom and Robert Lewandowski wow or the first player ever watch a hat-trick for 3 different clubs in the Champions League. Or for Dortmund, or for Bayern Munich, or for Barcelona. But and then you may say the Europa League and Conference League, you know. Everybody, you mentioned officials now. ABC FC 0 Chine Arsenal and a day Ebony and Lanaka and a Rennes and about Fenerbahce at an Dynamo Kiev at the abort na Helsinki and Rebetis at the abort Ludogorets and AS Roma. You say Moreno Union Berlin. And Union Saint Aguiloas and Mamo FF at Fini Sporting Braga for Manchester United Real Sociedad. I didn't bet it. It's in Pacho Orson and City Ammonia Nicosia and Sheriff Tiraspol and Bonan last unit final double and Stormgrass Omone Midtjylland and Ebo now Copiuma Nantes and Olympiacos Freiburg one more age number 9 so na one more Karabakh at the appearance rest up big grade name Monaco and Ferencvárosi one more and Trabzonspor and a day Ebony winning in Europa League matches now Ebisiako and na ochina so ebi so ahwe na Conference League ni so ma wiwi ni ade na be pim bia no so yem fan kama especially the Arsenal game and in Manchester United game no ni nyina no me pa choko OneExpert.com na then United for soja no ahwe say bibi betima afa afi Nazareth aba ede aba wana yem for ran kopie mu e won san from ye ba fie ni aba hwede ye koso na okopie mu ana the Ghanaian Premier League enche na chase yes in 2 days Ghana Premier League no eba yes, any abri pa je senya senketo akra na kuma sasa ne kodokode obe draw by na wahwenya outstanding wo mu ne ade but you know say ho ensem esi etie na wonim say the General Secretary of the Ghana Football Association kasa yes no ochire mu say wonim say na no ka say coach obe win ne de wo attachment na wa brochire na samanfo nhye de ho so yi papa ye hu samabu adude no na na no ya asoso a Prosper Gumjima kotoko no so ye nhye dan te ho hwe General Secretary achire COVID Missile League, you know. It was that season now you can't say best coach will go on attachment, you know. And a COVID Missile League, you know. The attachment we got them, but COVID-19, the teams says they will not allow us to come. Baby I walk on rules ne will see more beer crambe only said England or Mubomu South League. You know. There were strict rules. We are under 23 coach Crano. Nyama be from once I will call the senior side crowd or more akosho training Crano. That was easy. Last season you said we didn't promise that season no no. But last season I promised. Last season what we said was that coaches will go on attachment. And I started coach Bazigi U15 by coach no Mire Finidi Kakra and Babano of Papia Ombeko attachment and there are more attachments coming. The attachment is not really it's the concept and I say body because you see under the coaching convention, within every 2 years, I say we are refresher, and we want to build our culture. I say we call attachment. Per baby
ɛyɛ superior chen wo kakra na be a coach be a wo build a relationship ko hwɛ de ɔyɛ fa kan wo de no so the FA will do a General Secretary of the Ghana Football Association, Shannon Sumame, the Ghanaian Premier League this weekend and Payane Jabat, Okopimo, Jifas Misha for Kacha, almost says they say there's an Crawford to Gusuno, Ghana for Ajetum, and the OM Fahunjim, Fahunjim, or by General Niso, we'll be marginal nice on the internet draw, a Jifas Mishana, a more boy me to match and draw, Sani and Dia. Now, I can't say on Matema Kumasa, Santa Koroko, this weekend, only so much, and Yabeko, and I'm on Bichim United coach, Kasim Mengel, or Kasa ahead of the season. Of course, we are not eager to win the league. Our target is to be in the top 4. But if the opportunity comes for us to win the league, it's a bonus for us. All right. And the FA Cup, either we get to the final, we win the cup. That's our target that we set for ourselves. Kasim Mengel, coach, Bichim United now. Also target ya set ya man no but statement if you koroko for about more confirm you say na mu na koroko confirm so mo game against Kadiogo no but before actually mo say mo yi the come Monday. Yes, na no so beba so e wo Benin. Tishan so we a press statement. Our CAF Champions League knockout stage game against Kadiogo has been rescheduled to be played in Cotonou, Benin on Monday, September 12. As part of preparation for the game, the team will depart this morning to Cotonou. Thank you. And team Pacho Benin as they say the match now. Abebaso as the channel so efa emame na ye kan sa no na pain no ko na ho ayo fan na kwambia so no sedimo gel and roll on na make am for the amount na no pe ko drugstore also pe sedimo gel and roll on open do to so na okopim or Senes pharmacy e wo Ashaman main station almost so whatever. Yes, sedimo gel and roll on amoken one open in some idea bro Jifas Misha oneexpert.com amoso gina mu de nedia anya sam keto akra na se bena pade botwe share bibia kama me de bro na na pai image wear enso e share matade sa image 0546542111 0546542111 e man me manyina hye efe ntia no ho ansem no kai se wo de na kasa beka kejua no were kase ru bode ko so ahwe bedwem. Say Yamwa Kwaba Bim do Badwam TV Badwam Jumadi so ya de agudie mu nsam no awie shadow so say ya the fashion 101 no ebebramo na mame na aboafo yi ase Piwak Natural Health wo madro tatashe eye ba akopɛ 3p garlic mixture eno an ye de ekum ye menstrual pain no ye de tu ase ana se wonan aye titiri wonsa aye titiri de bia na ase a chew de wo hia ye 3p Professor boost your immune system no so anom 3p garlic mixture pure garlic and ye chin sure no say ni we ne odin no any juice dey amount into call pharmacy ne herbal shops bi amu a ubenya 3p garlic mixture no bi anom for 0248928824 0248928824 now when Piwak Natural Health for Eddie and Komoi St. Andrew Senior High School our phone about time uba Edna call Senior High School at St. Andrew Senior High School. Kelke toothpaste and so and one year day chuchu mofrano siano pa and near you penifon so chuchu siano pani and you may name word drone on feno macrano name mano Kelke toothpaste no AB kidney minister upon so a young cry edro macrano nom na onto mini dia cross on pedriane. Oman edriani biebin so suonidi unya kidney minister upon be a manual. Obedi di kama eti dia du so yapomude no ehu ehia nti se first na obehwe TV e di apomude ho enkomode a nehia efi se so yare a untumi enye hwe afi na utumi so de fo kra no na waye akwa enti no ye ne Lawson Heba for Babadi enkomo Dr. Lawson na mu so age na adwan so ewo ha edada enti wi wutie na fe baby a wuto sini ewo mu no na se ne enu no so akwa pebe Dr. no pay ye mu ache mu akwaba na bibia boko de wo ho efe pa free ha kwa himfia na oh god ni esu Lawson Heba Center enu no de mu de bia ba adwama so enu ahodo se ne wo adwama so yo nro miensa enewo edwa ema so Dr. Lawson the virgin doctor ena motimenka ene anopay
de bia no ye dwuma ne se ye bebo enuro no ho dawuru ama wa omonti enuro no nkan so no afofo omatimi atu anamo pa akopɛ edra wonoma adansidi ewom apomdini ewom edikan no ye behwe Lawson Herbal Mixture ye ka Lawson Herbal Mixture menu aba malaria duro prekope Lawson Mixture me kasa fa ho ewa akudrum sansa yare bia den ewo na chiwade o hwe ekwan me fa so Dr. Lawson ye Lawson Herbal Mixture na me se Ghana hanom yare efen malaria no tete amanfo ekunipa aprapreso iti Dr. Lawson bomodena ekope bobagu achi ekope otie oya ekope nyamedua ekope ekumnini ekope kankanuro se no mu nyina ye nuro bia sa malaria emwawa no yare no na chiwade iti Dr. Lawson kika sa no nyina bu mu no me de try dodo na momu hu se adansidi ewum adura wonuma na fifre tew adura wonuma ade be che no na honam no widie no anya ahoden sonko so obi hwam sisi am giso ameka say na malaria ne bi hana wan munu ahodo bebre yare na enko Lawson Herbal Mixture etoa na ba akopɛ be che one bottle onuma yare na bɛkɔ malaria na ɛkɔ emabiem mesrɛw wo obi a woda na unti no ya na honam etwetwon untimi na wani gusoa na ade ache ukọ hospital ya so obi pene e wosoro wakonya hypertension mu jabro so ana akoma yare a Lawson Herbal Mixture eyewaduru na ade ba akon ene emrewafo ne kokorafo edi ho adanse kese pa eye honam yaw mekire obi oso ade mana na honam epopo obi a na ne nsa etitriti obi a ne kotodwe ehono na achia obi a ejuruma bi a wonante o sempabo na mpabo na awro ohu sempabo no kra awro obi a na ne pen chintin no emu twetwe no obi a na ne sisim eta hyehye ne pa eno na meka ho asem Lawson Herbal Mixture no ebi akira kwan wonum Lawson Herbal Mixture na eyedra e boost immune system sansa onum a eboa enkwamo ama oma ho odin ekọ kan eti yare basa ebi ntimi enka wa abra we use Lawson Herbal Mixture no etoso biem Lawson Mixture ko kwa man wom etu die na koye ko toilet moja amaman ewum opose wani nipa no wa akira uhunu ya Lawson Herbal Mixture ne bi akira kwan empopodi wobubu agu dem a wontimi nante kra no Lawson Herbal Mixture just 10 bottles no asole ne bo onye den dokita poma ono 5 bottles no ato ne poma akren fa Dr. Lawson ne number ne frame en 10 peso na baabi ya tun nuru baabi etu no koton bia sa okumase a koke oho no mo ubenya bi wo enkran ha so a okọ kan shi draglin ho a onsa be kan enupa ne bi ato me number no de di kan 0242 133 577 0242 133 577 say and Lawson Herbal Mixture is it here and a second number no 0248 61 99 99 0248 61 99 99 no ya miensa and e edwamas we obetimi no be ma etimi no if 12 years e kopem o mere wan fie so ana onkokora fie so de utimi Lawson Herbal Mixture ne bi e ma ne yiyi edun de toso mienu e Lawson Herbal Mixture Momadna so be Fred Dr. Lawson na enu no mu nkyeremu bia Dr. Etimi ed aboa me number de di kan pato pick number na ma me 10 peso e 0242 133 577 0242 133 577 and a second number 0248 61 99 99 ohe a screen now betimi apeke number na screen as 10 peso na eno de tosum yenu e Lawson Herbal Mixture sedro obetimi nom be metimi nom oyo oba eno ma bi nkoye ma ahemfie ho ene enye sabi wote enka boni bi ewo ho ana edwume bia na wase ekekaw sanso na wo ye bema no muta akekaw emu hyehyew ya na edwume bia Johnson ni mu apa mienu Mr. Kopel Lawson Mixture ni bia che infection bia ha bia me che enam nsan yare bia Lawson Mixture onum a oyo oba woni padua na kwan ba bia fon eye kese sanso na wo ye bema onum Lawson Mixture woni padua na akwa no ba bia fon eno sutimi ye kese emam we ekunkuda obi okasa na ne ti ekuro wum ti ana sent wonanum obi onum a onso de ne se infection hana ma ene ne sabi ne be man afon Lawson Mixture ne ebetimi onuma oyo ba oye sexy ma also utimi ohon etimi ya kono ye pa enu no de toso mi ensa delay man capsules say delay man capsules mi ni aba enu amenum bi na me nom ye adwuma me de ye no enya asem ketoa evidence based eti be ma bia ohwa mi bia me di delay man ho adanse ya kirew wonuma wosisim ye dene wonum delay man na mpache say ne be yo e ma akotodwom ye dene delay man ododu ya damnam wum eti anu nsuo ye de eti be ma bi obanum delay man capsules ni bibia one ne ho kan ni sia
oba na nije ade echi a oba na ni beje na ni betimi age saa edro betimi agina ne sisimu saa be 1 week aso e saa delay ma ya meka ho asemi empanyifo no ma mo fie kwa animu no wo se Dr. Lawson 1 year ni mentimi no ho kan ni nada me de boss wana me hu na esan me sraw we eye adwuma wontirim san se 20 no wom akomore wom dunsikro wom damnam wom krama akwati wom asase hwam wom so saa nua wom nyina ye nua bia ye adwuma oni pantinim it's a obema ewu enye adwuma enyina so ncha akopɛ delay man capsules ni bi Dr. Lawson nsa no it mo wana so be pick me number no ne bema bia wo hwɛ me bia we wonom a any side effect bia mabobo no ni din de akyerɛw o de ɔsɛ me boa na me nka ne kora enu na me bo din no wa akopɛ bi na no anom ana wa akopɛ bi na yam na ɛfa yɛ aduru na nom obehu de me kan na obɛte ase eti bema bia wo hwɛ me bia efi 80 years kro de Bomadna so be use delay man ni bi enu ni adura ebetimi aboa eti bomadna so be pick Dr. Lawson me number no enu no ye miensa tie ni ye wo ye be ma miensa no obetimi ano miensa no nyina abom at a time ebia wa adwuma eye medical mama ahwefo ate ase se we mema aduru be ma bia num bi wonu ma be ma osisima ye dene wo di na ko low sperm count and a premature ejaculation num delay man capsules ebeboa e na wo ye oba so a utimi no mienu we boom at a time Lawson Mr. and a law care Mr. we and the CC mana himfio would say draw into a mana mabudna on from the virgin doctor e draw yawo ha and mama mana ti asese sika me nya me Dr. Lawson nko mi ntimi ni e to de wo no mazuro no ada be hia me wo ni taku ni sempo ni kapra no from the virgin doctor na me ma 100 Ghana cedis e ti pick me number no na also wet me afre virgin ni age 100 cedis kan me nko mi ntimi nya de ni ubedi bi fa me number no 10% na frame number no 0242 133 577 0242 133 577 and a second number no so 0248 61 99 99 0248 61 99 99 but that's why I pick a number and I will scream now what me after Dr. Lawson na enupa e wo draft man so no enti dog law care and Lawson heba no na e ma betimi anom na at the same time and e mema no so no delay man ene and a miss no oh mbetimi anom law care ni bi so ti de mema do num tre ni nyina be man de 2 no ne betimi oh okay okay ti pharmacy shops na heba shops e benya bi baby abeko bia enkra ha baby etu bro koton ana se regions ni nyina so wo bolego tamalio yandu bia takwa di sunya bia nemu enkra ne potem ne de dodo na nka o kan shi dragle ho ebo no wo fom no wakutu bi na de ko na so de akogu horom na obi wo honom a why person funya obi adi edo no ho adanse a kire no kra onkofa meguo no aton mesramo edo ne bo no ewo fom kopa bi na tonom sansa yare bia wo na chiwade no madura adanse die wom edro betimi aboa edro we etimi na ne fibroid we etimi na ne body odaye ene ma no young girls obi anya 25 years no onya fibroid wa ba Lawson heba misa wodwa so obi de malaria wa ko enkoda ne bon ewo form kope bi ne tonom na oso etimi ayeden edi adanse edi ama Dr. Lawson ye fe no the virgin ya no ne sensei ni ti no edro no ya no ne sensei we no ye de atre ene enom okay onum atre no mienu anopa okay mienu enwumre pepepe sa ena we so sa pepepe ena capsules no so no onum mienu anopa mienu enwumre ye adwuma ye pa anti we no ye capsules we no ye capsules we mo de ye nsuo pacha yo ti eno ano no ka dog ye wie ana bibi biem wo ho abesa o kan eso de me pesa here 40 ase ne say Dr. Lawson ye fem IB pen eti IB pen ene dabi bi de na o so oginidi IB pen eti no na me de abedwa so no said the last year delay man capsules medigi award e o Ghana ha ye kire say mema duru a eye tatahwe be ma duru a wonum a oba ne timinya ne peak be ma duru a wonum a oba a woni ne te no ontimi nya woda ontimi fi wachi da na wotama oyire gya wa bla delay man capsules so ye de age award no eto oso omo gimidi na omo tokoso enum aduro no na omo nya ensunsun aso papa ede ewom law care mesa eno so ye de award yes enam nsayare de bekum
de be mo abodam de be ma wo kun agya wo no law care measure award ewo ho etima nya gidie na obia enum bi se de be ya wo kun nya den enya wo ne achede e mai ebi di da cars akese ba ye tuto fie che wo law care measure eno ano no ye fa onsi ha me das ye number no screen on ti emfre Dr. Lawson de Lawson Heba Misha law care measure na dilema eni nre na si hoyi nti kona kwaje wo de me ne doctor di si ha me kwa ba foforo nso ho ebeto aso Kana ye fisem enti no ye di ye fisem nkomo nso no ye hwe ya pomuden mo nso said etie na Dr. Dawood enso abafie ha eba beboy fise ono so ewonuro mienu esi ha sei de no so ye oye nipadua mu no ene doctor di ho enkomo Dr. Rope mu ache mu akwaba bibi aboko de o twede ampo nyankropa da adaroma bibi aye kama ya se papa pa Dawood ointment eno ye de oye nipadua yo minu aba me dase ma minchi ahwefo ene atiefo nyina titru mikrom asanren so sehwe asanren so for nana amachni ye sehwe asanren so hema oso ohwe program live na ochiamo ono nko ane ohema sebi obi anadwe mu aka no akọwo ntafo egu baabi no akọfọm ese obehwe ti o se Adom TV ya mo hwehwe na chapa Dawood ointment ye drobi a ebe adwaman so be se mfie be 9 na nedwumadi edi ni se eba sasabro ene ahotutuo ena afi hunam yawa Dawood ointment untimi nsan ho akwese kokromoti a untimi nsan ho emmopo eye drobi a on se obi wo ha na o complain se ni kotodwe ye ne ya na kotodwe no eguma hodo bebre obi ne de ne se eya na ahono nti nsuo start se totoso ya won se sabre ya wono so ewum nti eba sa kotodwe no ehono a onante ne wankura poma ontimi enante ofa Dawood ointment ne se ya de obey ne se ote aduro na de asra kotodwe ne so anopa enwumre odware wi a na wasan de asra so akere abe nansa we o se fatwi na ebeko se wo hweto no ya kire ho fatwi na ebeko udi twi nko ade a emfa ho ne kotodwe ne baby ya hono aduro bi ebejai ena obi won so a ne kotodwe no de ohunu ne se enhunoi but onante a ote se ase panie bi wo ne kotodwe nim eno na na ebi nim timi ye magic na o ma yi mpanie wo mu se ya to na duro ya de sasabro se ni paninya Dawood ointment we na ono no be ni se obenom 360 capsules no na the Dawood ointment na star asra kotodwe ne so o the twi so acha 3 days obo se sa ya ono ne pini na oti wo mu ni nyina na ejai obi nso nante a on se ne na no onya akwanhia pen but onante na ne na no emu ye no kokro te se de ne na no kra na da so na papa no o the Dawood ointment ne start se o the sra so a chere abese nansa obo se sa kokro na oti ni nyina no na ejai on se obi wo ha ba bia otena ye adwuma na konwa otena mu ye adwuma no nye nti abribia o complain se na chika sei emu ye ne ya obi nso ne mattress a oda so no emre dodo nti ono so na chika sei ne ya ofa Dawood ointment ne se ya onfa nsra na chika sei ni mbramu no anopa ene anwumre anopa ene anwumre na wanom Dawood 360 capsules normally ana na mienu no ene eko nti ebra a wonom 360 capsules no na the Dawood ointment no esra na chika sei nim yenu anu bebre ye adwumaden ekuafo masonfo carpenterfo se wokọ sehwi na wokọ bono ene ahafo a dwumadie kese pa omudi yekua cashew ena koko na se omukọ afumu base ya duru baabi omukọ kete so omuntimi na but since Dawood ointment by kuani bi a wayusu aduro we bia no edi ho adanse na abonofo no ka se bedesra betin da se nanka se omude aduro no sra omutimi date se nanka obi wo house in desra ntin do se caterpillar adentra obekọ afumu a odware na the Dawood ointment na de asra na wafa ne sekan odo sa wo bra won ti se wa bre endo mo se ndesra ntin do se caterpillar nti obi wo se honam yaw pa na se ohwe na no pay a baby e ton aduro bia no onkoto Dawood ointment na onfa ye ninku a odesra yen hwe sisi yade enipa ye pivot of the body no e sisi se nipa se wo sisi yade a wanhwe ya obetimi adi dem at any time obi nam ho onka bibi nhye mu
obehu se preko pe na wachia se wan yusu poma ontimi ennante se nipa no hwe anopa yi baby owo bia no na duro ba yusu Dawood 360 capsules edro we no enya aphrodisia kra duro a oba timi nombi na be man so timi nombi on se nru abanyina no ye hwe se mema duro na se be se wanu mema duro na oba magina so na se wo yere ni sisi ye ne ya okọ ya na oba na se wan kwa ama na Dawood ya trans ya dwen emma ene mema nyina ho ene aye Dawood 360 capsules se so bia ni sisi ye ne ya pa na mpo okoto a ontimi nsori na ade frito form gra ontimi nkoto onfa Dawood 360 capsules no bra onom no na the Dawood ointment no twitwi ni sisi no anopa ene anwumre obonse bretia bi ni sisi ne yaw na wote omunu na ejai obi wa na akwanhia no onyaye ena abeka ni sisi no yenua be ma bi wo Canada ose me betra Adom TV so say ya menna mo am host program na se esanse na mo so ama aduro na boa na ama na bro so oso mo ye na yere surgery wo Canada na oba na ntimi nsori nante no hwe ya na oma omoto aduro no mienu pe da onukra Dawood ointment ena omoto mienu sane na Canada oso yusu aduro no 1 week anopa no de asra oba na chi enumre no asan de asra ma no 3 days no na oba na timi sori trance edu 1 week na oba na timi sori nante ntimi onam za kwan yi so se menna mwase na san se mo matre no edu papa ha nti se obi hwe ana obi tie ya aduru aye ka ho asem Dawood ointment na Dawood 360 capsules obi wo ho a na ne kon sei on se obi be da sori anopa no no complain se madam konso minu ya ba hwe okon yi okon tie obe den no watimi ada okon no so yade se wo sori anopa na okon no ye o ya o de men ko fa aduro bia no men no painkiller bia ko fa Dawood ointment no na fa sra okon no sei ya na wote no se wontimi ntwa okon na a cha be 30 minutes obon se wotande okon na onti ya obia e wo okon no nti aduro ni Dawood ointment na Dawood 360 capsules obi wo ho a ono ne de ne se de bia no o complain se ne sisi no emu hyehye no on se sisi no ya ode emu tutu no ene obi wa ane de ne de emu hyehye no ene obi nso ne de no emu wo ne zempane but ne nyina yesisi yade se sisi yade nko ade a nipa no fa Dawood 360 capsules na the Dawood ointment na twitwi unse obi wo ha onimatua obetimi afa Dawood ointment no the asawa no the adrona foreign no the etua e de ada ade be chi no bo se ne sisi no emu adweno fom ye maame bi e wa shama o se no 3 days anope ya na ofre me o se no 3 days no call Ekus pharmacy e wa shama e no koto Dawood ointment ne capsules na ne sisi aye ne yasa na wanum nuru sa afekura de wapa but otie ye no hwe a ase gidie bi wura ne mu se Dawood ointment ne capsules no betimi aboa no obeje di se okoto Dawood ointment baako Dawood 360 capsules baako o se doctor edro ne nsan yo but mente se misisi no eye me ye bio na obi wo konongo papa ne se okwafuom na oba no na obeteto amra bi mu ema ne sisi moji ne twi o se ya otimi free bebi ade ne si ye ebe fie kra no obi dumfo bi na beto no na oboa no de ne ba fie na oko hospital no na obi ka kire ne se Dawood ointment ne Dawood 360 capsules nti se nka be ya on sign po na nka omunkoto bi mre no na ja konongo omunkoto bi e opole na asapon na omude bre no onom capsules na no pa no na omude Dawood ointment ni twi na chika se no di twi ni sisi achima no anumre na omusan ye sa ade ma no enam Dawood 360 ne Dawood ointment no so 3 days no sa ne sisi na eye ne ya no o se wan tinka bio ne mo no asamba akopɛ no bɛka kyerɛ me sɛ Dawood ointment ne capsules no menhwɛ yie na mansesa me nsa no da because o ye dupa o se mpɛmpi no ye duro no na ahyase no ɛyɛ kama eduru ba bi atrimudenti na yasɛ no ase ye gye ahudi ɛne de nkrɔfo ahemfo mpanimfo ɔpanimi frɛ me ɔso ɔwɔmfie aduokron yenu 92 years asɛm ɔka kyerɛ me ne sɛ Dawood de mahunu ɛwɔ waduro no mu no hwɛ na wansesa onsada ne mum wiase nyina bɛte wonka ɔka asɛ awie no ka te call no nim 3 years ni
my friend number no sa me save number no enko enti so bi hwe Adom TV anopa ya adro no ye Dawood ointment Dawood 360 capsules uyi sunku ade ya obedi ho adanse yeah enti obobo baby ebenya bie but other areas on say obi wa upper west region ya distributor wa upper west region Brony pharmacy and I say wana omudi no na edepa dukọ wa obenya Brony pharmacy obenya oga kwata sana Alaji 1000 Rasmas pharmacy omunyina wo wa nti wo wa ne petem na ndoli jirapa ba bia tuna tumu okọ wa obenya bi wo Brony pharmacy sanso na wo tie me na se ana wo hwe me wo upper east regional boga Ensware pharmacy and I said Datan pharmacy wo Temale PK Gombila Northern region munkop Temale PK Gombila ho edrono ebi ho sanso na Dokuloku pharmacy ehonso Dawood ointment Dawood 360 capsules no ebi ho wo hwen wo tie na se wo bono regional sunyan ubenya bi green light ubenya bi mose wo brekum nso a brekum ebi wo newborn chemical edrono ebi ho se hwide dosopo no se hwi asan so na ewo Kumase Dani Heba Kolinak Fredimens Samenko Samdora Kumase bebi eton edro pharmacy Heba shop bia ebi wo ho se wo Accra na opebi etu akoton a Okanshi Drug Lane Kings Walk Okanshi Drug Lake Oko Tinatet Heba Tinatet ebi ho sanso na oko Halus Heba Okanshi na nabwache Okanshi Drug Lane edro bi wo san obi wo tema committee 2 sanso na Little George committee 5 no mo hwe ashama nyina enko Ecus pharmacy edro no ebi ho sana wo Cape Coast Sankotes pharmacy ebi ho na ye main distributor ema Dawood ointment and Dawood 360 capsules your friend Jeff Heber or Mankesim nti mo amutu nro no enyina mokọ Jeff Heber Mankesim wo friend na odibibe on the okakese a odibibe brel sanso da baby a wo hwe yen bia free bia no edro no bi pharmacy o takrade for de bia omkasa ya na mayom takrade ko mensa ni se Charles baby a ebi wo ho Dr. Dawood yeah the number no screen no asia no ba betimi afra 0244886437 0244886437 and 0201681717 0201681717 na Dr. Dawood or the Dawood ointment and 360 yeah aba yankonko pebi ento anope ye na ase papa me da se meni aba iti me doctor awie de adu so no ma yenye enkrato yi emra na ye ba ebeto so Free Sabre Copinsa non kno ebebo ene ya wadanti the People's Forum ya yenuanam Adom 106.3 FM de Bray every Thursday ebiabre ena edusana so the People's Forum so agina so ne de ni English among from constituency in the Greater Accra region Tisabenoka say Chief Jerry Forson ayekra on grounds here enche on the member of parliament here or constituency one of Sylvester tete ebedi ekwanochi assembly member yon so ewo sample mu amanfo ya ewo English amount from constituency omo consensus yon bese empenfo eti and say enche beleke up to Chief Jerry Forson of Adom 106.3 FM na wa me sene ehonum eko edefade consensus amanfo a eti sample ewo edema aba just before the happy birthday enko enfama Gabriel Ado, Queens of Paradise, Montessori, and Uko School. Happy birthday, Enko. For my sons, happy birthday, Confirma Anastasia, a FIFA, yeah, or SIC headquarters, Osu. Yami, H. You know, your Cassipe, Fruacasa, Yaba, Emma, Amankwa, a FIFA, and one. My father say, Enkoma, Hepa Plus mixture. Hepa Plus mixture. There be a macacho say, Uka Mujedro, ya, Edu Papa, and Nabajasua Bua.
etimi entidi ya de ebua ma ne padua na hode etimba mie pa eye Hepa Plus mission ma ba bi eton do bia no okwa onsa ebeka bi atosa so na Franco Trading Enterprise phone papa air condition papa TV papa ya ne bo ewo fom eye Franco Trading Enterprise na kwa onsa ebeka bi sanso e na Kelchaco toothpaste beka cho se ena ye de bidie aye toothpaste ye de airport yese osebe ye fita ne nyina ejina Kelchaco toothpaste eye kama pa sanso na City Blood Tonic enso de mojaduro betimi aboa ahihya mani padwem aboma enso en City Blood Tonic sai be kwena so yasene ebedi dwumadi ebremedi de akwasi insi akwekwa ma link up to my brother Chief Jerry Forson yeah some no kaso wo English amafrom na and the people's from common amafo wo sa consensus wo edino yefa to chief so timi ka boko de som na amafo enso mu said ye emuda ho ekwamatene we call New Botiano Junction here wo English among from constituency wo Greater Accra region and ye did the People's Forum yeah Adom 106.3 FM and Adom TV akambom edebro yawa de bia and ho and Chief Jerry Forson na powerful akwakopie ne manfo ekwakodi enkomo the member of parliament or constituency one assembly member yon so constituency one so no ayeka on Chief Jerry Forson edi enkomo na afie ti amanfo wo empetem omo haw omadwendwen omo koda na omatete opese edru ebenfo edim CJ bokode Nyame adom akwasisia se meton kan yedia ma menda wase na mema ahwefo ne atiefo nyina ache emfamra Adom 106.3 FM na Adom TV so ene eye yawada September bosom ne de toso enwotwe se yawada dru say na ye the People's Forum Jumadi Bakwa, the multimedia group, Adom Brands, ye designing, say ye bie waminum puntuo and common no emuno, ye widen the discourse on the nation's development, you know. Ye basi adin komono eba omanfono abubuano, na fia non beto train and komono ye bisa womu, den pa na air course womu patemu, and then ye di Jumadi no say oh share ye di Jumadi no every Botiano English, among from and the Jumadi no ye di free. The constituency is Botiano English amount from the municipality Gas South Municipal Assembly and Akwasa electoral area Botiano Junction pepe and anape yejina into semi trewa o hwese ya se ufi Malam Junction and awoba unya tra West Hills Mall pe na udru Ultimate Hotel ani hope no twa U10 no unya twa U10 junction na eda onsani faso ho no aha ni yegina sa so na Africa so and awoba just before Ubedru West Hills Mall no there's a major junction wo honoma aha na yegina ya the People's Forum ya the brewo this is the only platform yani the major stakeholders for instance and say the honorable member of parliament honorable Sylvester Tete will be joining us. So and the municipal chief executive Ura Joseph Nyani and so Achwetrim Koma, he is also going to join us. And the assemblyman for Akwasa electoral area Yaw Atampuri and so ewaha eti baby a wo hwe free bia no utimi ebeka ye ho ewaha na ye ne omanfo no already by the conversation has started omo ye no anoma fiase rezi serious issues and ye ne omanfo ebetwetwe ho nkomo yate akwan ho nsem yate Ghana card ho nsem there was a conversation na me no pani bi wa hanoma ye the later on I'll be joining him na me no atwetwe Ghana card no ho nkomo raising very serious issues and to say obeka ye ho the People's Forum and I did bro live on Adom TV and Adom 106.3 FM bidding at the Chief Jerry Forson Ubetimi Afremi CJ on behalf of my technical team, Menuamo Eba and the camera guy, social media, my driver. We are here. The next 2 hours, you know, man for Eba Bejichum Komo. Now, Senior Bekono, say Udru Junction ha stations, you know, Ayamienu,
Udu junction hapa taxi rank baako ewa hanoma eno ewo junction so pe nti de nkomo no be sha ase afri ha na fe ye ne stores shops ni bia twin nkoma na ye de anantimu akopie. There's another big station wo hanoma also so taxi for no aye crowd wa wo mo e twen yen na fe ye ne omanfo no so atwetwe nkomo. Join me on Facebook Adom TV on Facebook and afe Adom 106.3 FM ewo Facebook na fe fa comment to ho ye beji bre ne akenkan comment ni nyina e de ama ni bi the chief Jerry Force niti ya we ni say na say ye bu asimu anesa for the next 2 hours ye no man for wa hanom e be twetwe enkomo mame opani mani nsan me mo ache Adom TV Adom FM so ni ye da ma sepa say maba ya abubuwa no ane mo ne ye ba be kasa o botia na o arun new botia na ba to bodin kakra che from Eric bedodo na from station oba taxi runner from Atapapa wa want for my wonderful. Me so me atao. Yo. That's mate. New botia na wa problem ba ko a ye taxi drivers no. Ye wo pa ye kwan. Ye kwan ne die. Ase nipa ni bia wo area ha. Me ba cha o ka kwan a obi a obedru junction ha bia no. Wonam quota so a me ba say. So obi sam say me hunu kwan boni bia me bua and me team no ye fosoro mo chese kwan no ukọ anim kakra enye kra but wo hwe anim ha dia na say akwai camouflage bi na wa ha camouflage na omo aye anu he ya na omo aye o na odu akire anu he ya na omo ye wi gosi udu akire won dia kan isa aye kwa no kra mo acha mienu pem kantumi mba nti quota ya akopem hefa akopem ye fra runabout or MP bi o area mo ultra MP ni junction ni so kakra ohona na MP ben Kofi Bua. Oh, Imano ama Kofi Bua. Yeah. Member of Parliament for Elembele constituency. Nifio na no wana na mo ye kwa ni kosi. Ya ka nyi na mi si ye kwa ne mo achamienu. Bebe 5 months ni o. Ye ntumi aden. Ye botia no ye so ye ka Ghana ho nti ye sro mpanifo no mo beboa ye kakra ye kwa no ye sro mo beboa na sisi aso papers ne boa ye den I den nti o mba boa ye kakra anu ana ye ha opa ye taxi for no. All right, me that's pa o taxi ni on. The taxi station e mienu nti e wo inside na wa be share ma na ka be ba ho open intemti Matthias here opening brand introduction komo udin e family Francis. Obani Francis, yes, taxi driver. Me pacha. Okay, ni on. Pacha me kan red one is here. Red one is here no. Okay, Hyundai i10. Hyundai Atos. Atos, okay. Ya to twin komo. Ya di dwumade na ba mabobo ano, there be People's Forum. Oha be na wa ha. Ya how ai wa ha. Ya kwan titiro. Ya kwan titiro. Any problem. Ba kun so etoso emienu. Any pipe ni here. Pipe no ha say from ha say to sro kakra to MP no area na ya kan ho asem no. Wo de fosro nyina agi say utubo ho. One to bo pa se pipe pa se obenya bi e osoro de unya de unya enti kwa be na mefa so nyansuo pipe ni we mo a wase ase no munya pipe no but apart from yasoro o fo try mpini ho na ni na bo ho enti ji se o mbetu bo ho na bia untimi ntu bo fi a no akoto o de ko fo gala no aye de wakoto na ye kwan no so high ku fo gala no motor ni sen 50 pesos ebi motor no 60 pesos 1 gallon 60 pesos. If you to 50 pesos, maybe I'm a ton 50 pesos. Okay. All right. But manya ni chese say MP na mo chese ho no te no enye ono a na mom ni nua enete ho. Ya onabo Imano ama Kofi Bua enye ni fie no ho. Na mom ni nua enete ho. Efie ni fie. Efie ni ho. Fie no ama Kofi Bua fie. But enye ho no te. Onti ho. Fie ni betu ya ni fie but enye ho no. Onti ho but oya we ya kwa nyina onim. Oba ho. Mpanifo bebre tete so say omunim ye kwan no ma mpanyini ministers na omunim say ye kwan nye road minister ba asia behwe kwan asan akọ onim say ye kwan nye but obi anya ho hwe yes purpose ye cars ase enema na ss as purpose de to sa board joint shaft ye tie na bo twam ni nyina high. Okay mama mbisa why your Ghana card mpacha ma why a SIM registration no and then so they wuni how because me buy me must want to firm at interesting conversation na omanfo binum AD say omosanka om Ghana card nti anya do metime registration no and I say nipa binum asa e twa omline mu kakra ya sanso abie dia ma wo de unya bibia asa aye no kura Ghana card say me 2019 be na na metila 22 this year ya answer na me de me saka come there me ko ba sa me sanka the Ghana card in there and because say amanfo ere e bre o ho
ɔmo twa kwan saa bi wɔ bɛkɔ kora sɛ ɛmfa wura yi sɛ akora sɛ ɛmfa yɛsɛ ayɛ spy ɛsɛ amane bebree na ɛdɛ ɛkɔ so nti yɛsɛ mpanimfoɔ nso ɔmo nyɛ dɛ ɔmo hwɛ ho asɛm na ɔmo nyɛ dɛ ɔmo nka medase paa ɔpani wolodi nti mamema na ka bi wodin medin de Kwesi effort but station yɛfrɛ me dwen wo ho yɛfa ntia meyɛfa ntini bɔtɔ fi hefa me papa fi dina na maame fi apam okay all right yɛntie wɛ okay me suma asame kakra no dɛ yɛ ne wobɔtea no aha no yɛhia ɛkwan nsusam so ha anyɛ papapapapa nsuo sɛ nsu no tɔ a bɔtea no ne wobɔtea no aha no ɔkye ɛpo nkanka baabi wɔ yɛfɔ papa dogo ne nansia na ɛyɛ mefoɔ mu abɔbubu ɛdan bi wɔ hɔ mo yɛ bɔ bɛɛ nsu tɔ a yɛntum yɛnkɔ yɛn mba nti sɛ sɛ mene kasa kora yɛ kwan no ama kofi bu a na baabi ne da no wɔ no sɛ ɔka sɛ onim a na ɔboa ɔnkɔ asɔre but ɛnyɛ hɔ nɔte o ɔnyɛ hɔ nɔte but ɔba hɔ mam kasa mehu no nyɛ sɛ nyɛ hɔ nɔte a ɔba hɔ wansɛ wɔasi ne da nko a deɛ ɔba hɔ nansɛ na mehu no wɔ hɔ akyɛ ɔba hɔ papaapa ɔba hɔ na ne nnuamu na n'abusuafo gu fie hɔ mo nansɛ na ɔba hɔ ne contractor nansɛ wɔbɛpa ne dan no so na wɔde kora ne contractor si nya obiara nim saa baabi a yɛka ne dan no akyi pɛɛ na kalo kwan wɔyɛ kɔkɔdu yi ɔnam sɛ ɔno ne dan no wɔ no nti wɔhyɛ dɛ wɔyɛ fa ne dan no ho na kyerɛ sɛ mfuturo nkɔn no ne dan no mu nti ɔkɔpem ne dan no yɛ pam kakra pɛpɛpɛ na ɔmu gyae ɛne nansɛ kɔ kwan no koraa na ɔmbɛyɛ no kɔ ne ɛtutu but mo wɔ mpanimfoɔ wɔ ha anamɔn bɛn na matu mo ne assemblyman later me ne assemblyman ne awatampuri bɛtwetwe nkɔmmɔ anamɔn bɛn na mo leadership a mo wɔ station ha no mo ne mpanimfoɔ atu ɛfa kwan no ho atampuli ne yɛne ne kasa nansɛ me ɔgya ha ba nda mo abɛi na waba atampuli koraa mehu no koraa na ɔrekɔ afe na n'akyi atampuli first na yɛ kwan ne sei no first na nuko na yɛ assemblyman wɔ ha assemblyman na ɔba yɛ kwan so otumi kɔ for machine grader na ɔde abɛfa yɛ kwan no so ama kama atampuli ba do no wɔagya damade no nyinaa yɛ atampuli ba no wɔagya nti sɛ so yɛso yɛ adwuma no wɔbɔ animbili 7 to 8 ɛna yɛso yɛapon sa no passenger no gyina ɔna ɔmo pɛ moto na ɔmo da akɔ nti dam na ha no ɔkɔ so adeɛ bɛkasa sɛ yɛ nkankrafo okay mame na wase na mene me papa yi ntwetwe nkɔmmɔ mani nsa no deɛ ka na ayɛma ɛba bɛtuo wontumi nkasa ho okay patɔ bɛka bi wo ka na ayɛ mɛn okay yɛfrɛ wo sɛn yɛfrɛ m ata ya ɛyɛ bɔtea no english amanfrom bɔtea no ɔhaw kakra wɔ ha sɛ yɛhwɛ mɛfa no sɛ environment no a yɛ kwan deɛ bɔtea no ha kwan deɛ ɛkwan no nyɛ papa yɛ amohyɛ da abatoɔ ba bɛdun ɔmbɛhyɛ da de machine a abɛfa so sɛ yɛbɛyɛ kwan no yɛnyɛ ɛkwan no ankasa DC ɛna MP ɛna Samroman ɔmagye sika no awie ɔmagye sɛ dabi wokasa ɔmagye sika no awie a wonyina soɔ ne sɛn amo ne sika no a anka ɔmo wɔ hɔ a ka momfa yɛadwen ɛmmɛto ɛntɛ Okasa ɔmo de wadwene to nta what exactly do you mean? Deɛ ya mo de adwene to nta ne sɛ yɛ bɛto ba ɛna DC MP ɛna Samroman amo de machine bedwa kwa ne so sɛ nyɛ adwen ɛna mo de to nta nka mo mfa ɛnyɛ abato a ebedu a ɛna mo mfa machine ma ɛkwan ne so amo de adwen to ntanti ɛna edu saa tam a amo de aba machine ba kwa ne so amo mfa ya adwen to nta ka ɛbato bedu a ɛna machine ba kwa ne so ukɔwanim kakra etu bɛ sɛ ɔkyɛ sɛ since 2020 yɛ bɛto aba na ɔmo de machine ba kwan no so no ɔmo fa machine si so biam ɛnso wo pa ma yɛ bɛto aba yi DC MP ɛna Samroman amode sika na wie nti amusika kakra na mapɛ gu no na ma yi kakra boa no na makɔfa machine but ɔmo de sika na wie ni de nya de abetimi aka because yɛ de kɔgyina court sɛ bɛkyerem baabi a ɔmo gye sika ni di anya de abetimi akyerem amo ni wie ya ɛna sɛ amo sɛ amo yɛ mpanimfoɔ na amo dwen ɔman no ho a anka mo pusi aman no aka sɛ ɛkwan anka mba bɛyɛ amo ni wie ya ka mo pusi aman na mana yɛrɛ abɛyɛ apani bra o se gota na ide bato bra your friend saying apani ma be me na o do sa atre gota yi gota na ide get away e wo me se nsuo twa e ha adwen wa ha no me de ye tia se moya maye no fine but slap na on beto so na car akọ inside no my sister say you have to pay before answer my day ma be ye
slaps na omo de beto gata yi so but omo bra na enhwe slaps na wo kan wasem no enti gata ne de omo ya wie na so slaps na omo de beto so e wo anim ha no we almost 2 weeks now my side way omo we omo ko also ho na wo akire ho no okay but bra also ho we he okay enti omo se yeden almost say Jessica and some of the staff no atoso amaye ana enka contract no ho I don't know almost it asen 1,000 cedis sada no woka opa ha so meka tell chana for we almost the same time opa so chese gates ne ya wie and so slaps na mo betimi de ka afa so de aba mo shops animu no e se wutua 1,000 cedis ansana we entrance eti se mi omo yiye ele ekubisa anwa asem omo say enfo mo ho so medem eh billboard yes of course enti omo so mutum ya won hwe ene da horom no okay enti yane assemblyman na betwetwe nko ne MC so betwetwe nko na yebisa mu no krepa ewo mu enti na jese mo ha nyina mo shops wa nyina na ese mo nka mom na mo ntua 1,000 Ghana cedis no ne meye ma mo entrance how dey call wo dem no I say we 2,000 no ansana sada amoka okay all right Adom 106.3 FM and afa Adom TV eti mamen cross me nuanum okada riders yi enso so entwetwe nkomo kakra me hu so ma ya ward wa hapa we are live on Adom TV na afa Adom 106.3 FM ye bebisa the People's Forum ohawa munamu opani ati saying ya me Adom ye ho ye ya fra saying me de Sami champion rider. We are too much. Sammy? Oh, I say. I'm over here on Facebook. More here. Okay. Sammy, how about Namunemu? How you cut right? The Ohio name is Yakwan. Oh, fast run now. Portos warn them, sir. Over now, absorbing now, say, Uko 1 month, this all costs absorb an idea. They were quite in Yana. Ohio FM to full prices near Costro. Oh. Obutofu 20 cedi a wuntimi fa nya adwuma nya 30 cedi kura na fu na adan asa oh ene how I FM okay and just me foul free her at the call roundabout so ho no ma wo je say G5 cedi 5 cedis hey and you be 5 cedis be nya be 30 cedis na tell wabrem no wabrem yeah enye izo the economy na kufa do man too mirika too much or the man too mirika what I say okay. All right, me da say Adom TV, Adom 106.3 FM. Now, ni enti a this adwumadi ye de ebrel se ne be ya adwenkyere no bedonso ye bie oman no impuntuo adwenkyere no emu. Enti wo hwen live on TV so utien e wo Adom 106.3 FM. This is the People's Forum. Meeting the Chief Jerry Force no betimi afrem CJ ne ye wo Botiano English among from New Botiano Junction. Any of the Jumadi, Yadifia, Yade, Brewo, opening or Hamameno, and Tushunkomo, opening Adom TV, Adom FM Suni. Yamati? Joso. About your Udin. I made a cabana conto. Okay, over Cabana, Yadjumadi number, Mabuano. Moha Mufami be anything, and also a Haboko. Oh, I had a problem, Kakra. If I acquire Titru, I can the Casayane when Yakra. You think from baby crowd, the Quanesi, and my yes, I intend for you. Here say mobile boy na yet me afaso because 100 man cry teach 100 man wo fa ha it me boy by efisi you know and penfo na e motu aboa man aye no mu na afa baby apa be afa say aye ntimi so ntimi fa obiam tama ye adwuma na kofom kra enti e ma e sia hipa problem. Okay, all right. Yeah, that's a pa. Eti yamra back na fe. Yani omanfo no bebre so emra metwetwe enkomo enka wudru hanu ma gata sene de omama ye. So slaps no da so no na omanfo binum ekte se womuntua 1,000 Ghana cedis. Aha nkokwa adwuma koso wa ha. Eti yamra na fe. Yani opani so enhwehwe enkomo ehu se akokwa no are ready. Wotutu ho. Opani ati sen Adomo na so Odin be akasa free. Okay, me say Odin. Your friend saying? Pastor me Paul Atwa. Okay. Akoko no saying? Pastor 50 cedis. 50 cedis. Pastor. Hey, akoko ba 50. Pastor. The highest price no and e bi o be 35 and e bi so be 70 Ghana. E bi o 70 100 kra o. Akoko 100 Ghana cedis. 150 kra o. Ba no yam famba. Okay. Okay. Eti market is saying so far. Ya me adumo e kwaso kra. Mo challenge any saying akoko ne nkofo to and also et saying edwom
moto ba ne bo no mo se nkokɔ feed ni bo ayɛden tama farmers na atum nti wokɔ fa ba no ya wo twa lɔre fɛ obɛduru ha no woto a wo hyɛra anya kɛse te sɛ fɛ se na ya mpa so no ɛho mpa so na aba fam. Okay, but apart from that ne bibia akɔso eye ha ya na wote mo kwan na te sɛ ɛkɔsoro hɔ no junction so come if you are there omungu so but for the animal they call the omagu so free junction ha ko no the omagu so okay all right me da sepa Adom TV Adom 106.3 FM say na be di kind to no the honorable member of parliament honorable Sylvester Tete ebe join in but the person atwetwe nkomo no ekɔ anim yie na fe ye de ono so aba nkomo twetwe nim na ene no atwetwe nkomo the municipal chief executive honorable Joseph Nyani will also be joining us and the assemblyman for the area Yaw Atampuri and so ewa hadoma yene no ebe twetwe nkomo. We are still live on your TV and on radio. Drop your Facebook comment ma member shop yi mu na mahunu maame bi wa ha yene twetwe nkomo na fe wi a na asan so aba ne ne omanfo no abe kasa ewa ha aha ye oba koko enterprise aye koko ana koko oba koko ampara oyo oba koko ampa ante afisiapa afen kometo ye ba to wudin Joyce Adofo ante Joyce oyo oba koko ampa ho efe Adom TV sunie ya the People's Forum abama boboa no market te sen enko papa bia sa ene ma no so ne bo waye den ba to dum ayi mame aha dum ne mame me da se ade ton sha dan koso because ne ama ne de bia ye tutum ntimi mama mfo meto de betena asesa wo mu a no bia baba akọ sana market na ni so aye na ze ne ma ne bo na akosoro ne bo na akosoro de bia omutum den na ma ne ma ne bo akosoro yes dollar akosoro na bibia akosoro nti de bia paint say 2 weeks bia omutum hardware is the same thing nti e man krofo ntimi nto e betena ha ne asore ko nti o man ni mu aye den amaye paint no yatum da bia yatum ba be sen 15 cedis ne de atoso 2 weeks normally 15 cedis atoso that ones were the same thing just any man de ni nyina akosoro yentimi nto wo ho aso ane afro ton ni yo ni asatum saa na ekoso but ofo na nkasa kura ntimi nto enso mo si yenton ni yi nto man ne de no kware mu aye din mum ton ni na se ton wa man nko high price because ya asatum oti ane afro se ton high price ya asatum ena nkrofo so ma meto ntu wo frɛ me kura na miniska me san be fa foforo because mato ade ni mu na ede na me san be fa foforo nti ama market ne nko ne ma ne boa ye den. Okay Auntie Jane ya beda wase bebre oba akoko enterprise wo new Botiano junction ha oton hardware eti ye ne no atwetwe enkomo omanfo ni bi aboa no ha ye ne omba akokasa na fe ye wi a na se afa kwan no ho a na ye ne omomo other station hormone no so akasa ye guso wo Adom 106.3 FM na Adom TV ye wo Botiano English amount from constituency precisely new Botiano junction na ye we ben for ha dem sam ne omunyina akasa on ana anya omunyina opani bra o me no kasa bra na me no kasa na fe ye wi a ye mfa ne sei ati san boko udin FM nanasafo boko oze nanasafo okay all right nana ya de dwumade na ba maboboa no haya na wote on era na me okay ha be na munemu ha sa how are you no bem say emu fa na enam MP ne MCA so omaye bi omaye ade nanso no ebesira aban ne say dodo na so na ehia yenwanom omo wosoro ho no ehia more improvement drainages any more roads ba mebo MP ne MC na ba so omaye dwuma pa. But Uji said there's more to be done. Yeah, but most of the concerns, no, kwano and it be so raise the issue of insusem. Insusem no one say we share the nature of our environment na healing. Into distribution of insuni no mano. Aya na be den kakra. Into why aya mostly what is no me yasi aya hu se na no man. Ba yesre obi anya abotre megidi say aban so guso a oye adwuma. Ba aban se sa besle na desre de na sa de betu nanim. Yennuanom am wosro no de. Bem say ra ha de higher. Na yennuanom am new site on am bre pant no ontwa nanim ehwe. All right. Me that's papa. So we are still here. Adom TV, Adom 106.3 FM. Ma meni openi ofabra. Bra na de anapatu tutu ambedu ha na me hu a na me no ebon komo. Adom TV, Adom FM suni. Your friend saying Max Wakofo. Over Max? Yes sir. Okay. Yes, yeah, Yadamas, Adom for. I'm say
but ya no English amount from her no baby we gina ye akwasa electoral area na hana MPP aban no so mbe wini a ha and decide nanso omo ba ye no enema bebiri ho a ekuti ayen ama amanfo ebuofu ye gidi se ye mp no e bon ho modin bia some time ago what the road minister ba ha ekọ round Geti uguso ehwe Badwam on Adom TV ene yawada se de kaka chem se yawada bia edra ye ne enwanam Adom 106.3 FM kan tuma epa no na ye the People's Forum Jumedie abro ye chini mia awodo mpotamu mantam to mantam empo so se ekọ country to country kra na ye beko ni na manfo edi komo ahwe ateti yomo efom se me no ka sei Sija sai krado ewo English amount from ebienko tie kumu a ode ade hye no edie. Hello. Esa trana etimi asanya Chief Jerry Force no ahoma no so ebiena eja komo ne amanfo edi ewo English amount from constituency ewo Greater Accra region yakoso eti what is amanfo bebre na eka or how abenedie atete ya omo ekumo especially papa yo so oton enkukoi ene ya ton kukwa ma even 100 Ghana cedis akukọ kresi upebia ubenya ewo my Ghana mo na nyina ese enkukọ ennuane ane boaye de credit free amanone eba yemamu entia Ashenkafo nso esu ebiwu complain about akwan awodo a ewo English amanfo ese aban so afọhwe akwan ne akwantepo yewo ensemsom onmanyafo kwasi amu akwata ena pamfo tu anamo akwonum akwakohwe na ensere ekwan no tia na etiem ebisu consensus na mana akwakoye se de bia ye di grade ababesi English amanfrom kwan bia se ye ba ye bia no eye bra ye aban abato. And they don't want to believe say penfo take you for granted. Say omo de makoye electoral machine. Say election edura na be bi kakra bi shabo ne de amama na say mo adwena saba fie say penfo e bitimo nto aba efa ma wo mo a omo ye bi e de amammo. Ebi so complain about Ghana card say omo so akwa register. Then so still see ya ka say won sa enkan wo card. It one person omo timi eye won SIM card registration no won timi enye. Issues are amanfo go through English amanfom and Chief Jerry Force ne amanfo gusu edion akoma mi na sha say ebrobro so esma amanfo dika akeka especially about Ghana card say and na bi mu kra say omo phone no kra no network akọ off but ebi say enye won phone so akọ register for Ghana card sebe ye na ne card ebeba mo otim di akọ ne SIM registration no ayasem e de amawo mo enenti we say National Identification Authority in Penfo ebeyon baby. Honorable Eslausu Ekufonso aka enano press conference where he say by end of 30th September 2022 na se wo a wonye o SIM registration no enya dia e be correct ama yam come back to Chief Jerry Force Chief why crowd asasom eto akomodie ne so efamaye ena ye di free New Botiano Junction Botiano English amount from constituency got south and then you did fear bro just in case you just joined us no and hand you did fear you did by already and your man phone baby actually and come on and penphobia wa but there's one man wa how no there come on na me de pa brana femini no entwetwe sam komo yi na fe ye a ye nkọ yanim opening Adom TV Adom FM suni ye wakwaba ye nia udin ye frame me Daniel okay ofadan nu say uye mombo ni ye keka ho adwuma wa ha me pa cho ai tama ye set up wa ha no na u raise issues
about Ghana card. What how pan is saying? Me how on say we cry the family ho kese. Yeah, wo man bi mu asese ase de akoba ne say ye de ebeboa omo ye omo make loss no. Omo ye de ebeboa omo na emom nyetema amfo no. Esan say me register sim ni bi. Enti Ghana card ni minim ho asem kakra. Bebre aye bi omo wa ha omo ba ha. Aye kire se o. Ya hye no say 3 months later no omra meje ne card. Enye se obi mpese obeye card no eboa ukoba enu na uyusu na hereby in a situation and a conditional ma beye card no mensan kan ana se minya opportunity mpontimi nkoye esan se bebre wo mu ni 2.5 se min koye na se wo se min register me sim no with Ghana card and san wa mama yusu a enye se mintimi nkoye na emom se me koye na ma ya meye den na ma register me card no. Foreigners bet me a use my passport at their register. Young citizens no mandatory say me use Ghana card. Me brother bako wakoye or call last week ye shen somra next 3 months. Enra nitigo sim ya block it or freya yes you fan Ghana card mra me be and san ye biamano. Say in case so mine no ma be bia ye jumua and ka we kura no say baby and so timi see wom. Because me receive a amount be na me the year business. Me receive skebiana say me try call the year bibi. And me fault say me Ghana card my. Abine so provide mama no and me do it. Me ye den na me de me sim no akọ register with Ghana card. Ya ka chen so ye betwem na e bia o china 24 hours or 48 hours. Ya san bia ma no kosi ending of this month ansa na ye. 2 telecommunications for so no udin even say AK no mu koye and I say a chama e bia AKY no mu koye ni ACH enyeye yesi ton sim foforo meanwhile bia my use line bro 20 years we mu na say normal we mu na ye hwe and ade no say ye mandatory says time we ye it should be gradual process and so mo dwene o man no no dwene nipa na ewom no a we mu ni na I think say o say o ma dwene ho dada. Secondly e-levy it's a scam. That is what I said. Abine de that die me ye mobile money ni bi ye na egi tum ye de siesie o man na ye but I think say media me na mabon enti no me can say me call school no taxation ye chair me say double taxation is wrong. But they should revise their note and see say me wronger. 1. Me send this sika from my phone at the atom account mu. Obete me e-levy. The same money no me from my account aba me mobile money mu. What me e-levy. The same money no. So I don't understand this thing. I don't understand. And I don't know. Maybe someone should explain it further to me. And sana metiasie. But Ghana card ni issue ni there a broso chere say then they should tell us say mo bia use sim biem. They should take their sims because me ni Ghana card and am my ba na my me dan na metimi akọ register with my sim but meanwhile you are denying me the access of using my sim, okay, which is wrong. Okay. Opinion, Madam Wasepa, I'm saying, and someone now want the boss of person and I pay a quine, and a man of quine, what to me, Akano, Yada Papa. We are still live on about your bra, Becca Wasem. Me baba my ya from your auntie Esther, a hana me dear. Me baba my back, what do quesi, yan fanta for yakan esiedu. I have for no so pronouncing asiedu, Okutan best set. Say or ya gana ni so kwa ya mano nti samre na cha say ya be broken esem na yere no your bad time me ankasa me de me de kwa guarantee mano so kaso area ni mu ina je sa wo kwanya no akura ne so ya kwatena the whole day nko mo nhwa akura no mponya man o manye nti je so mo mienu nyina eni bi na cha so mo nya gana fo ana penso me ha no. Okay, yeah, that's it. So myriads of issues and man for a raising our happening but what be me na so o time on so okay o just say do top ha na oni akasa opani na wa ukra mic here yeah bro say me Charles okay Charles yentiwe mpacho medical echia o mampanyi is na do dankwa kufado and ye ha MP the workaholic MP pa honorable slide. Enti mpatwa me mpacho medical echia o mampanyi is na do dankwa kufado and ye ha MP the workaholic MP pa honorable slide. Enti mpatwa me mpacho medical echia o mampanyi is na do dankwa kufado and ye ha MP the workaholic MP pa honorable slide.
And they don't know, I almost say, Sly, when you say 4 years in parliament, but, and yes, sir, Sly, we're trying less than 2 years to our parliament. And our bond modern, the modern bonding is say, I will not be 40 kilometers of drains and 30 kilometers of roads. For Enchebia, because on my area, now go so. Enchebia, Ebaso. Enti yemfa impabo internet na Joapa ye na onto aso pepe. Okay. That's it. All right. Me that say. Ye kwa anim na me no opani akasa. Opani e fro sen. E fro me Samuel. Ayo. Samuel unso kan bie. Yo, kakra me o akane kakra nse mechia eye president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo Masanchia, the member of parliament of Botiano English among from Honorable Sylvester Tete. Beye 1.5 year near to Abama Honorable Sylvester Tete so me di yenim parliament Botiano English among from constituency. Na ohwe njuma papa no your constituency ya nyamini nukreni papa na bono modern. The first week ya to Abama no say kwan we na mfutro kwan pa. But ultimately the asphalt ebe good say kwan we so top nyina the first week top ko kan runabout na I didn't happen runabout ho the first week MPBA no wa Ghana the first week ayo to Abama no ultimately good kwan so akoka runabout na me ogidie say lobby no enema papa nanu ya the whole history of BNA MPBA emba BNA ha ultimately kofa minister of roads aba constituency we mo. He is the only MP, ultimately Minister of Roads, Abba, I got the whole constituency, I check it, Roads to Nequine. I'm a minister, as a boss, and to be a Quavi, I'm a Botan English, I'm from Yafair County. It's a cost of one pie, my honorable Sylvester, Senior Copon, a man favor, as a man of one thing, or the just constituency, I couldn't, maybe be asked. Okay, Mr. interesting submissions here. And Tiago, so, Mabura shopping, where my enterprise, Mabura, my enterprise. Na fe ye wi near the nemu hasa na ye de call the other taxi rank no a ewo ekire ho no ma me say metimi ne me papa yi atwetwe ngo opani ayiko yeah yo that ye fro saying Daniel Boedu. Okay, market ti saying oh nyankopon adom egusu kakra nsa no pay abai de aja bia nsa customer o ha ya aja ne Boedu na say koyi me mane bo no mo so mo de dollar ni chesi musa na ti say wa ne de sa chesi kakra nso aja obende bo na ya maintain kakra so nti no enti TNG say motor no saying TNG no ya the market price near 280 bundle 280 Ghana cedis. Okay. Sanity. Okay. When was the last time Amutum? Oh, Amutum, but you know, I thought I maintain the price because of market no. So what I say, make us say near money a tomb be around. And to say, oh yeah, what you say, Amutum they be announced so obey increasing the sana. I thought they be ana emwa customers into your consider. That's a momo dream customers no. That's fantastic. And no. And one Nigerian say di gusu kakra all right. But that's a pa my Inshira enterprise and ye pay free no atampuri meba nyabutre enti ye kwani say na fe say am di kan di tuja no ye shall say free ha there's another big station taxi rank honma ho na ye de nkomo no ye de ekwa kowie but madam me de ne ka nkomo twetwe na o chese me driver no e de ne ka kwan bia so se me ne twetwe nkomo anti at saying yeah, mommy. You have a code here. Yeah, me Adom. Your friend saying. Your friend Belinda IT. Okay, today na koso ha. Me pacho me breakfast and opebia. Me pacho. Pacho mami chibum kusiansia. Chibum. Na pie brodo nim na fashim. Na mia so fe. E all the cabin. All the cabin pa. Mate. Okay. Eti mo ha mo fam ha e bi ni dia. Me pacho edosu ye pa. De bia me ka say ye twa mo waba. Se na be ya be ka. Yaba. If I show you, and then I was in to say mobile. Yeah, how I was said the ados be first one, your roads and I yes, road infrastructure is so bad. And see, Pamacho say Mumbra and Mumbeshe road and my if it has the air quality, they could do me if you be a metropolitan day and your cry and see a show. Oh, Kwana boom 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 sa on your answer will be Jufi Kran or and Pamacho Monshe and no and my empire. Yes, sure. And oh, your friend is a low currency so it's a higher ever has seen. Many for bear Munumi and Sancho come complaining about insu no will be with you. Me patcho dab insu so ka ho and so a main problem pa ever has
difficulty I face. Say no so mo hwe eno so man me the roads and low current na high and low shedding na high no and sense so and high. Chibo mame me kwaba. Chibo mame na mi wi a ma babaji na me de ahwe me how far. Enti yego so yanko enim na me ne me mami me hu mampa bo kama obo akura ene me se me gina ha ne se me gina ha ene se me gina ha ne se me gina ha ya ne okay anti bato mami no nkasa onu di chinkomo eti sen okay your friend say your friend Janet okay auntie Jane ote junction hanuma okay how am fam bi ni de we me de how are fam na bi ni say wo hwe botia no ha wo hwe free broadcast my 11 Igbo town botia no ha ko ACC there is no government school where what higher private school nkwa. And the private school too is very expensive. At least so one government school be waha omo from betimi di omo mbako and na ye how kese power ha because private school impa ba ko timi to 1530 imagine and abofra o KG2 maybe KG2 1530 and if it's a government school waha at least me afford the private school me de me back government school. That's the only problem. And ba kusu ye bola ye ni baby ye di bola chance bi ensi ha baby a ye di bola gumo obi baba befa bola ni na ye omo ne na ma omo jejeje bola no to omo ji a baby omo benye no me ho ni say baby obeye bi oje bola no fa nko no watu bola na to achi ho. That is the problem. I mean, they face apart from road. Main issue wa ha government school. Inti sepanyina wa ha bet me baby a government school wa ha. Me sure say bobo. And so far we raise this issue of government school e be anyhow. Area ha matna hada na me SCC. Of course minim say area ha nyina government school be anyhow. Bet me about private schools akese e be age 4,000, e be 4,500. E be $100 e wo area ha no. And I think that the issue of government school is very important. But that's a say we're raising enough. Yanko enim na fi yenhwe say yebetimi no manfo ni bi atwetwe nkoma. Ante na no enima mekakrai na me no ntwetwe nkoma odaroma. Your friend saying Elizabeth Abrokwa. Malizi. Adom TV suni Adom FM. Pato bi aboko de. Pato nya me Adom. Ya di dwumade aba mo mpotemu ha bebisa. Se bia na ba ko bi wa hanuma bia akoye hawo a obepese obeka ho asem kakra ante. Mpacho minti ha. Okay. Beko obi wo adanse man. Oh, okay. You. Me dance pa. Say wajibre kra na woni me atwetwen enkomo. Ma yembra aha. Am say me hunu wholesale shop bi wa ha. Omo ton drinks ni ade wa ha. Enti yembra na ye ne omo emetwetwen enkomo. Opani twebe me wa ha. Twebe me wa ha. Oni manager on. Yeah. Okay, eti say manager fine boy, bibi aboko de. Bibi aboko. Okay. Enti shop ni din di say? Sako Investment. Sako Investment. Yeah man. Okay. Me hu sa hodo wa ha nya ne ababe bodin ti ba cho ya mo ba ko credit but how am fam mu say ha na mo business. Aha. Ye huna mane papa MP no. O ye twenesu. Ye twenesu awia ne sa. Adenti na mo twenesu. Ye gata so on gata na da won. On gata no. So wanim he men so mpeten hwe ebe yiri sisi e. Ensuo peten sisi ebe yiri. Na sa gata ni mudo. Na nse ya na ya keka e ho aboma yo chele. Men so mpeten hwe ade se ebe yiri. Ebe yiri sisi e. E yiri susu ya ni mu anyina. Eno ma wa anyina de beko. Na mpi be no adwuma be na wo ye. Adwuma nti wo MP no ye no kra na aset. Ansa na bedru MP ho no mo ne assemblyman wa ha. Ye wo MC enso so e wa ha. Omo no mhwe sa project yi nyina eso. Omu nyina obi anka asem. Omu nyina A to Z obi anka asem. Obi anu o ka asem wa. Obi anya hwe he. Sanka yi assemblyman na MC ya okay. Who provided dustbins e ma ye ha no. No. Because I had no land no the way Muslim try no. O ma anya baby e be dampe refuse e wo ho. O ti ase enka wo assemblyman no e wa said dey provide dustbin sisi kwa no. Said dey enwura ne megu geta ni mu no. Ene etie na etifi mu. Efi na kire ni so ezo ze yiri fire wa. Ti o mu ma said dey ne say.
Oma said the pan say. Openi madam was say I mean me buying so and to drink como. Sweetie pie. You don't know how to speak Tree. You can speak English. Let me talk to you. Come. What's your name? I'm Stephanie. Stephanie. All right. So we are live on Adom TV and Adom 106.3 FM. Let's hear from you. What are some of the challenges that you are facing here? I don't have any challenges. Come on, talk to me. No, that was the challenge you have. Okay. Facebook comments na baby. Ma yan say benya ku bensu kakra no ma. Na mobile phones nso so na ewa ha no ma. Me ba na fe ma behwe ba ko. Ma menene nkasa. Opening Adom TV sunie. Ya fra saying Kofi Ajay. Enti they say musa market na no ahye no. Na say market na ye ya ba te hu za uton ade kra enko. Ati phones my share boni bi. Phones ni bebre. We dey home use te bon dey normal ukuta 2 million kra obenya phone na ye fine. Ya obetumi afa WhatsApp no bibia. Bibia ya adwuma. Bibia ya adwuma. But I na suro mu aya no bi fu se bia phone ni abia na koye kro no dey ana bibinti. Ono na ma se adwuma ya den bi wo ho a no bi na awia na dey oton ba ye dey e dey febrochire na dey breyen. The one say febrochire ya ton home use ne dey ye kro no dey ni problem bia wo ho. What turn out corner problem ho kra ba ye be san dey amount. Dey ni problem bia wo ya adwuma. Okay, area here now. Okay, how about na move from apart from business on sama or dey atu enemy? Oh, see I had here ade o hankasa ne say ye nto ade 2 ye kwan na say ya ne fine but say be a light na ade because mo kwan ya ne fine a ne da anim ha ye na say kan na nya kra but see ade egusu kota on tem mensro ho ba che da bi eso ho de ko ho de a na de kwan ye ho kra te be sra ban so bo modern no be hwe na on di hudwuma ma ye me sa no kakra ya no ma ye udko achi a e ho kwan ni nyina ye. Okay. All right. Me da say but I na pe Samsung bako e dey ato ha ma me na ba behwe. Opani bra yeso nso ye phone ra. Bacha. Onso ton phones. Bacha. Your friend saying? Your friend me Ochre. Okay, Opani Ochre. Ye ni komai. Bacha kwan na mo ka ho asem. Ye bisa how am fam ha. Ye bisa kwan wa. No dear, that is the me friend is ade a ha yen. Ha ye pa. Ukọ adanse man ho a beka say epo we bi ensugu etuma amanfo containers wo nyina ni nyina no hese mo yi firi ho enti botia no kwan ne de ade ha yi pa ti e be sere aban ne say yesere no omra mehwe yen na in fact ye bre wa ha e be sere kufu ado ye ginidi ye nimso betimi aye enti omra na omehwe yen wa ha na botia no kwan de eye too much. Me da say Nelly ubaba me comment de kakra na makenkan aha we say Facebook comment no abapa enti anje bre na fe yenkenkan Facebook comment ne kakra kubewura aiko ubetuma ma me nsuo mbako ma me nsuo mbako na me nom na me nom ne live na Paul na so nyipa ne ba na market sen oh market dey say ade marketing cost okra mo nto ade betuma gina after na pakra waton ade 30 Ghana. That's it. Yes, money oban say money bibia kosoro nti say money bia ambas femu na hu de be ye. Price no so akọ high. Kubeni price na akọ high. Say ba ko 4 cities. Ba ko 4 cities ni 5 cities. First. Na niema Russia ni Ukraine war e ka no. Niema dollar ka no but kube ka ho. Lorry fare no, onu ye petrol fuel no mo de ba no. Kube no fa free hen. Bojo ase. Villages. The Fafini village. And we say saying we say 4 cities. 4 cities. Yeah. Sempe was sem come to me 3 cities. Okay. Sempe was sem me 4 cities. Me share obi no obi okuta car. Wa say obi okuta car. Obi okuta car. Me okuta car ba ma park me car na me no. Okuta car. No una ntino be gina me tuma ka say o say we okuta 10 cities. Me me nu ana say 10 cities no okuta me 2 cities wo ha. Me tuma di ba kwa come on na ye 3. Imagine cities no. And first no so the way are now like you turn villages no farmers in chain no like first in 100 no like 30 Ghana but say 100 no 80 Ghana and so no omo be food dua no omo food dua ba ko a omo gi 3 cities apart from no e be so bush wo so e de be ba ko no ho no omo so uwi a e wo say wo settle omo nyina and so na car no so be ba be fa be ba no oba
ɔno so ɔhwɛ dodoɔ kube dodoɔ na ɔbɛfa no na ɔde ayɛ den ɔde acharge nti at the end of the day no wobdi kube ni bɛba bɛdu ano na wohwɛ expenses na wayɛ na ɛkɔ wokɔ w'anim nti ne sɛ wobɛtɔn no saa 2 cedis ni 25 na wobɛwie akyire no na wowɔ abɔka bebree ɛna egu hɔ so a ebi so tumi ɛsɛe ɛwɔ mu bebree sɛe nti ne sɛ sɛ ano ɔnte petrol no so na omusu yesu kubenu and blood down na yesu yentumi nti so na yesi ade some anti super yesu kubenu yentumi nti so. Okay, all right. Enti mo joining ewa Adom TV no nonkron yaba ne sa menua kwasi ensia besom ewa Adom TV na ya di TV no akonkon ha. We are still live on Adom 106.3 FM. Enti stay with us. Now to kwasi sia somo TV so midin the Chief Jerry Forson, and this has been the People's Forum. Na afei enti Chief Jerry Forson yada say the People's Forum you're the free English among from constituency one crap implementemu and so and the mu ACR medin the acquisitions and a second year production team of Adom 106.3 FM na fe Adom TV see a cabo ma the People's Forum for now 3 years no yes successful nyame ad watch na pa yebesa e de hia makraw